zande dunuko minangbara go wogo ne biet kinangbalere erinjire kina kuzeji keye kaduno ni roguru dwale me wasa na gane uri aba kumba peki pehefugu ko na majare gbo ka kwa dunga na niya oguru na sana papa ko ugona bikole anori bakumanga enere wande Canada Kenya munaja fugore kango gutatamana mbali afu uri bakumana njera kuli pa tatamana Royal TS Samson Masia dukinane nani gile gwale tinada kakuna mao kuraga ka pai wone biole ono imbu hedunduko ajare boke kupasigani kimbiale ane pecho gwa pai ne biparani ngaza ne koni bie ogwa pai na ora sende yore uru perengo dudulele ngoguru aneyeka pekina boro jaje bangelerengo tinanya ogwa pai na manga kupuraniyo na paye gani dufo governor nga Elia Box no ogwa pai na manga kutombro yo ngogwa pai yani ani tobro sanoni minangbarago kabironi oguro nebirani Central Africa yo senefroni koyo oguro nebirani Congo yo wolidu dumoni dungu yo durba anejo bero ane senefo oguro nebirani South Sudan yo seno banglagu ngachi oguroni nagbandakalie nbi dundu kote mbali dunoni minika fle boche fugiuria ba kumbale tipa ifu senefroni ono bata fugule zunbiale minebigu panga abrovo dikina zambaro ko kuzunbeyo kamu bingo gi roko vomi na zamba tipa tinele moki balenga mikina de gbogwa abro na voda zambaro kale ma akote mi aja hangame SPLM IO ina ge blue ni dubeyo kambingo jikwa palile moki balenga ga IO duya gelenga ga Olympics 2020 bagal tambay Samson Masia oni jibe abo bakale tambay so tima jag bangar bana yengo na shote and then bamko gupayanga anyanga kina rekera kyaboro kakara payaka na tsirani so tidungo gupabat tiani bihara menga ana da kayenga yenani sidu mikina hana tunungami tunungami tuna hana nonite migudu kana Kigali hana so na broadcast kinane and then so tidungo gupadu hontamba tini anakafura chechipa ogwa pango gudu tini kanane odu mineno ni pe uli nono ni ko ni ngingalete Samson Masia so bakale tamba ka du boron bakale tamba farani kono ngo wiso sa sito nusu wiso farani kono so minafsane sefko ngaga bene wiso na siama gani ngak bangare go me yung go shote mbiko yisinje be na sayo sidu one bingare sinya mbalikin sanga midwana mene kai kaka fura afuni sipagwa pana kuna fudarani ku paroya so anaka nyaha osikaye nyaha zuka tamba kene mido Henry Herminio wande tamba bakale tamba fazande goguro nebirani tigere godulele oni pehe fugu kura boronga LTS nga live ane yongo wogwa ane yembatate bambiko wuli alia pai emunjitoni chidwane chini rogogani YouTube channel gubamba tapachada mwenjenga munonoli ataliyo mu subscribe mu like gigani LTS YouTube channel suranzono pianzono kina mukingo kaliyeyo bamko hane yeni wogi dulele katna fugo ikima pe foronga wosumo sungo ogwa borole
imaye kulibaje. Ani ye ka frat papa apai wogu minigi jefron ne go apai biata. Gupaidu ku tombro yo anada katona nani. Gukura abona sana henga me eja paini na mangare. Kindona nya waichipaha. Ani ye na wene pangbanga froninga Bakindo na bena pa ogwa pa ya bena ngogu na mangare waraga gudwa ne berani ne yekindo yo anaka jidaha guboro ken henga bayre banyeki yeye mbani rogo pa ngilishi nga prime minister chinika tona wajidulera rogo pazanda limo honga jina katikiro katikiro rogo Luganda rogo pazana nga bayre banyeki chi wajidulera let me see. Okay. Katikiro rogo Luganda. Okay. Maybe ogwa buruna ya rogo pazanda ya nanga che. No, pazananga dabana ministers nga banyeki ne yeki ono kuboranjira kulyo nga prime minister nga bayra banyeki. Jigani broadcast ledu mina asadaka kakparakaha abro ngupanga animaye nga live batafu mitona jida ga bayra banyeki waraga kuna kehe foti du chewo anikandu kumbatayo na kajida waragale anaftambaye fu basunje ngaga bayra banyeki chipaka bawe na paiwo jidulele chirogo pangrishi tinanya a statement of the Azande Kingdom during the prayers for peace and support for victims of conflicts in Tombora. Date 25th May 2024, Yambio, South Sudan. Fellow citizens of South Sudan, Western Equatoria State, church leaders, and the civil societies, we greet you in the name of the living God and in the name of the Azande Kingdom. The Azande Kingdom takes this opportunity to convey the message and voice of the kingdom to you during this important day, which has been organized by Nekindo Azande Development Foundation, in bracket Office of the Queen of the Azande Kingdom, jointly with the Interfaith Council, to pray for peace, reconciliation, and victims of the Tombora's conflicts today, Saturday, 25th of May, 2024, here in Yambio. His Majesty the King and the entire kingdom administration commended the Azande Queen, Her Majesty Sentina Bishiwe Penilikito Budwe, and the Interfaith Committee of Western Equatoria State for having organized these merciful prayers and to mobilize resources for citizens of Tombora who continue to suffer during the crisis. Based on the principles and core values and vision of the Azande Kingdom to promote peace, unity, and social cohesion among the Azande and their neighboring communities, the Azande Kingdom found itself with an existing conflict of Tombora County and the surrounding areas, which go back for some years before the restoration of the Azande Kingdom in February of the year 2022.
a conflict that cost the lives of the beloved citizens, injuries, loss of properties, displacement, raping of women and girls, killing of innocent children, killing of children, and it has also caused hunger and diseases to people of Tombora without discrimination. The conflict has forced people to flee to enemy's camp and churches, and they are unable to cultivate. Children are deprived of going to school. The Azande Kingdom condemns with strongest term possible the barbaric action of taking law into hands and killing innocent people and civilians, including kidnapping and killing of the Catholic priest, Father Luke Yugwe, and his driver, Michael Beko, on Saturday, 27th of April, 2024, on their way from Najero to Tombora. We pray that their precious souls rest in eternal peace. The conflict in Tombora has created hatred and division among citizens of one county who had lived in peace and harmony for a long time in history. The kingdom stands for peace, unity, and peaceful coexistence among the Azande and all tribes living in the kingdom. The Azande Kingdom is calling upon those who are involved in such an lawful and evil, unlawful and evil deeds to stop and cease from harming people and come to their sense and stand before the law and raise their grievances to the appropriate authorities. The Azande Kingdom believes in the rights of the citizens to live together with one another peacefully, without discrimination, as enshrined in the Constitution of South Sudan 2011. His Majesty Atoroba Peneli Kitogbudwe, King of the Azande Kingdom, humbly conveys his condolences to the families of the victims who claimed their lives and lost their properties in this senseless conflict. The King is calling upon the Western Equatoria State government to find an urgent possible solutions to the conflict, restore peace in Tombora, and repatriate all the displaced people of Tombora to their respective homes. The Azande Kingdom also appreciates the national government of the Republic of South Sudan under the leadership of His Excellency Salva Kiir Mayardit for sending South Sudan Defense Forces, SSPDF, to restore order in Tombora, and we appeal to them do more to protect the innocent civilians in Tombora. His Majesty, the King, calls upon the civil societies, humanitarian agencies, and NGOs to support the victims and displaced citizens of Tombora who are in their need of food, shelter, and medical assistance. The kingdom shall work hand in hand with the stakeholders to ensure genuine peace return to Tombora in short time possible. The Azande Kingdom thanks all citizens in Yambio County and surrounding for turning up for this call today to pray and come with love and contributions to support their brothers and sisters who are in trouble in Tombora. The Azande Kingdom calls for extension of this noble task to include all people and well-wishers in South Sudan and in the diaspora to contribute and support this initiative for a sustainable peace and rehabilitation of Tombora under the supervision of Azande Queen in the Azande Kingdom. The last paragraph says, in the conclusion, the Azande Kingdom calls for calm in the kingdom and asks people to refrain from hate speeches, revenge, and discrimination among the people living in the kingdom. This conflict is imposed on people of Tombora
and therefore need the children of Tombora to reflect back to their history, the covenant, where they have lived in peace and harmony with the help of the government. South Sudan has suffered a lot. Let us give chance for peace in our families, peace with our neighbors, peace with our communities, and peace with God. Prince Tadeo Mario Sasa Baira Abanyeki, Prime Minister, Azane Kingdom Yambio, South Sudan. Chingogu Bavene Waragana Yekindo yo, Begani Baira Abanyeki, Naigo Pango Guapana Manga Kukindo yo, Bakindo Moino Paichpaha, Kuchugu Fugo Waragango gu ana jana chuka yang bangara gochi bakindote bangara gochi nakindote nakindo chisa waja bazogo inaya office of the first lady gubasu nyenga ga aja abazogo inanya first lady tinanjera bench popo gupanga gade no gude no gupanga gazereda rago ngbatileke bigupanga gudungura tisene munji yembio yorago nzengu gani nekindodu na yena tino yigo gupanga gani nekindo namanga inye kisunge mianga ke guborote amudu ogwama kungaga na duru kujini na kulini munaberanga gene apide ni kamanga bawene tamba hefro ni gani shirishina kindo chipogu wene pai ono mwenji here rengo ogwapana manga kutomburo yo anaja pogu akura kwezo yo adenambu ogudenambu nga pai bakal tamba chipogu wene pai anika analyze guli waragare toni gupai ka dumba boro wena biata anakendo kumbataya bakale tambwa anaka eneri wande jeno pakampenga chupapa gu waraga na ye kindo yo begane bayre banyeki bakale tambwa chupa kajagu wena waraga ne begani ne kindo gane kindo nganarani narani lipanga wili rogurungo rogombogo sidu reyambo gudunga sesne kazahe na spapanga abrufu unda fugo wili ngobyo du tombro yo watabu sasibyo na kula fogure naima wengi ki sidu ngobu mepai wan majaha an me berani ko undo gani aporo Greta Tombro umoje gusa sangba narani ne mume ulibero spapanga redembe kaora nani fo wili ngogwe nurungo nambo wale mayana deyo singo pakamig mahali ulguhe kuchini tamba pakare tamba gi sene froni dunduko balewe tamba ya papago ina ngogu waraga na kinda kehen otadu kinda kehen fogo gulenga fogo nyaka na fogo guboronga bar kumbatayo otadu na kumbatayo fogo panga kenya kasaganya gani a borongo guyo paina gbiyan chidu wa paina manga batano gulenga bamba tare bo ani bigupanga kindo fura chpapo po gudulele bombi ko gure bonanja hale gware bonadu kusale jana adungate chidu wale ngame inale bobeka fura chpapo po gudulele bombi ko gupangame podu na misa pora misa podu apora para behe podu apora nduro boyongo bunye kipo kama nganga nania chidu minape bombi ko gupangame dungu gani apara kumbatai kina anga kindo ni sahate ka matona ni monjeja pale na madumba tano ono wapani monjwa gudule rarago kiongo kenya ja pana mangale bono hoche binite
so gilenga pia pai ko yugo gupana ni ngame wawuli nana du tomboro yo gbegbe pa gbenyo ana runenyo kini kpelinenyo sa kini runenyo rogo gwa mbugo no bodun pongo du ti so guboro du gena abenele mbeko undo so nine ko undo dungu ngwa jene sipopo pangame ti undo gubeto gwa progo gu yanandu rogo badu yole chidu gilenga gupamina ni pemba tanga fugonye ko dungane ngame gani kindo kina ho lenbe ka fura ku bangbarane ka chivra dungame gu fugo ngane ne chama nga pate bari chine kanya kasa boranya kasa bomu ko inafu rogo gwa fugo le dunu ko ifu zahne tipo panga gipare go kusayo na waburu na manga gipare ina jia oni ka jia hani kini biupa ngame chini ko jio nga gu po ye monjele gbagbare ima ba pen pangiri akoroyo pangiri duwa boroyo and then aburu na kodo na zagino dundu ko mie inongo ngame mpamiada ka zudwe kuchini ngame kati doa do bomko minada ka tan wuli bare kuchi iranbi na ayo so kasi dunga ayo na manga gipare i moino gupangame kamo mada ka zogaragoni mungkin na ka zogaragona tunga batunga ima aborona manga batunga pawa gidulere aboro ino na gulenga mo magul sapiaro amuna ka rubana kurabanga manaka bawaraga bono hone ka bawaraga forote kilongu bang sapaya ara fu iranbi ogwa paina manga so chitu minede ka pegu patini ngame minada ka tan wulin zakare ngame apaki na ho kura borata manga ha du iranbi adoro koyo ayo ki du adoro koyo iranbi na tamanga apa kini ten wulin zagayo kuti ayo kitamanga apa kini ten wulin zagayo kuti ukuma so gulengo gujemu yanji hena rakaboro yanji hena kura boro imi abuna rogoyo tipo kupanga kagbiri selimo kura boro ngeni duna manga gipadulele so gwena gasa bena boro ngame kasidu ngame oni moino kupangame aboro na manga japadulele gine hedu yezo ngo aboro tini wadu inakena manga kina ho wadadu ndiko kina hono ja aboro kini moye kusigina na pere bombo kupangame video ngo fugo bien pehenga ga tombro ko ngambali pamo so mi gbeta ha buno minada ka mai ha tipo panga aboro bihe ka pe ku chiponzu ngo na manga apake na kwa peke heyo ngo guse kamuza ine no nzunga aboro gipale tiduna manga aboro kina na manga gbegbena pa manga kini tata dagba aboro ina ya besi wana ne duna manji pale ono irenbi mai no ho gini hedu ko yeji ngo ni siriki mai ni kibani ku bambu kisoyo kimbusi ni papa haya ni duna tal so no go pangame game kina ho gitu parties ya anje na raka aboro ayo na government ina tamanga apa kini tete ulianza ga kuchikura aboro ngame tipo pangame igbiri silimo japo dule so japa dule aboro mai no dulu ko tamba hengame bakindo amene bien gani bazo ko ngambali ba mu ko mai no boro tinzu ngo gupago meme pa kwa ka fura papa no gwa pana manjina bodundu ko duwa pa ya kana ngo kwa fura ngati papa haya so jahani no bodundu ko kan zaka fura papa ha chifunga undo furani te bara gupadu hongame bakari tamba fukindo papa ka kusa waraga wa gudulere na chipopo pangame ka yugo hafa boro ngame nyaka sakina ho ka gipare dunga katisangara ni ngame anima lose hope roborani animo hope kina roborani okindi kido kina roborani ni bososo dun ko undo wuli nanani ko undo tirani arogo pakara pongo go abora ndo rogo tamba go video ngogo muna mape pahale me makida foro munke biyo barambida waraga Prime Minister na kehene ani wa aboro LTS rago ma ngbatirani nani na bakare tambwa he fugani bayre banyeki na ga basunje dunduko bakare tambwa he funa kindo spogu wena pai ngogu na manjile rogo gu waraga ale ina nyame na kinda dunguna boro chipapa nwai ka boro chipa dungwa pai para fumbali gukura ni drogo gwara garenga nwai ka boro dunguna beyo ko undo ogwa boronga zande nambu tombroyo
ogwa boro matafo ni ndukanya me ananya azande LTC ane azande ngo ogwa boro duni memenyo ya na makoda tio bakuru kusai gungame gyolenga abale gyolenga azande tinadunga LTC ane chidwana yatini azande abro dunguna beyo ogwa bonara ka jingbinyo ogwa bonara ka wali abro dunguna beyo ko undo gupai ngoguna manga kutombroyo aboro honna kinda jina heni hon kinda furani ani sajikadu pusha na kindo ma fura wali dumarakan mo jingbinyo mo sajikata chipagu basunye na kindo wawakun na tawiru ka tanya bero ro gene kam tan bero rogoyo bo mi kon na kindo ma fura mi bio waraga mbatano be bayre banyeki te ba matare godure mi bi waraga be bayre banyeki tini ba wena hedben wa avra dunga hachi hededi pepaya oneni wali gu miete bingo ya dulci hededi pepa ono gu bimi he hededi pepa tinite wa avra dunga hachi hededi pepaya bambata worogo du biani he anduwa kan ftambwa he ogwa boro nike bi bayre banyeki onu ftambwa fko wo du upaya na ida ikaraga gani kindo chini ogwa pana fudala ni wogere iki yenani kurogoyo wuli pani durogu waragale nga tambwa he fu bazogo bamko wakwa kija banzangana kutombro yoyeno wuli zereda and maino honga South Sudani commander in chief nga president ono governor futuyo na issue gubernatorial order ka relocated quarter ngaga abanzangane kutombolo chipojiwisa although mimeno nga maybe kwa mafura na rais ogwa pale ono kachingba bomiko kapaya manga kana recognizing gani a leaders locally ya anaka beranga sunye cheje abolte kina Salva Kiir na manga pa fran epiapa ke ya wale ka gama oshi minister nga youth and sports kini ya ka gama oshi for delegates area ke takari he ikini kanyama di eshile Salva Kiir du nikije anitona futamba for minister of youth and sports baramini kajogule kusayo waragani bawen hedde bakare tambwa he kumane upanama tombo chimabya Justin Kuboyo minebi gipaile yembio no tambwa he bakare tambwa for Justin Kuboyo chipa jaregbo kabirani wogumuno birani jaregbo dunduko mboli dunamo no gwa borodu pachiro upana munga tombro ya gumane ho paye mangani wogule dagba boro chine yugo gupainga azogora go watado arukumbata yo chindu yo matono ka kikyo wogu wuri kondo mine nejiru ukini ka dezaza wo kenogu kumba watadugu de na mambira buda chipa dungo zangani he munabini nikini ka dado wale hovura mangani wogu dulele mwini upanga paikino ho mina frafu arukumbata ina boyo dunduko
onaide ichingi jiporo niwai azande nikanya nime ododuna na zogalingara azande degugana na duwere kuchugana na duwere ododuna njeyo bomiko gule gbole du paye mwenjida gbazane na amanga mbatayenga ineimo chio dagbachio limoroni kadu aduyo wodu maide ichingi jiparo nigu bazogongamo nigu nazogongamo nigu rukumbatayongamo na paranga bayango kino na bibia kiame isungu Canada yo kini ya kinogungame anaimo chirani owulio Canada owulio uliba kumba menga Canada bombiko momia frat parrot bioduna yombuli mo Canada singo gupai na manga pio abuna mabiana simabiana boro western Equatoria ngogu bavene lingara kamunduku mundiriyo inaraka rozeled meridio rozeled mvolo rozeled kina lingara zande donati meridio ne kuchi bo dua pairo America gukumbona jelimo nga Biden president bazo nga America kwa ma sanctioni Western Equatoria state government wana afrono nile barangba papa Romai kinelimo Western Equatoria na paya ngame aboro Western Equatoria moimo gako bafuga he aboro oni biogu shikili muchuwa ane yenani fuchirani minaya ani bombi komiare manga kaoro oguro kinaza ndedungo ne japa mieda ka frani dungu hete pani duchpari ngo rago ni gbene nchile mina frani gbanga minere ko guru so kwane kanyame gupana mongo tombro yole chimagbena japana mangale abale adena ogudena zanda abale ogudena ade ogwabole ya ora kinasa nada kanya gu video le kanja masya manje chifoji fugole masya ni kama video ngaga gani bien du yongambali bamu oni jogu pa kwape menika fuulile gbofu nene wande bele kenya okula pai hokwa da ka page pogele ku kipembutuko masya nika maya video watado kunika pegu paka ku pehe ku kimwe video chikitanyesa anikindu kuchukura pai be upai ngogu heko yoko mada ka page ko ipa bakre tamba he brewe mere ka fuul bangli pai masani gumbaha spagu pai du utombroyo na ogurani ji gufugo bakosoro arikodi he sina gumbaha na bolo rengo bangli heyo gu yegi pai du manji krogo Greta Tombra siye kina brani nga gani brani nga asiasini watade gani leadership ngogu du kutombro yo anane makara behete unko ana masile gu daire nga Greta Tombra gani mosili odunga ha anara na behete na gupa namanga ka beran na ngaro gaya kasi maingote sinamanga bombiko anedu na putaha so simyaza ha siningame gumo in pangame mo bero no buliko krogoji payole mwebi atamero anamu adolibamu wiro nambo mwebi gwa sura nkonata na gwe video ko social media no bonko mwa gwa abudukuru tombro yo ambo ko izayo ko sasubio na kuraba so minaza hebrewe bonko yine wa bagurani gumbayene endorsement na manga ore jubayo tipa salva kiri guru na sikazo na faran kusende makai pangale ankat na ke imutani brewe but
gare miaza haisin ngawe wa ankat nakan duksande yo kan kama nga siasa papa ngawe iba warga fare ko mikipanga ko du abraida ko mikindu kagatindu kayo watadu kan isali pako pa anaida ngate wa ankan duksande yo pa kama kampeni ani mwenye mbaru jana minduka magaji kampeni background kama ga kampeni watatu masia watatu kula bro nini kama gen kampeni zazaradi na frani nga bro lingara ubara gane anmeno adodu da brani yena gwa mugod kutrani ko so anmege shapa bagare wenengai anzik bingirani banko abro kina brani ngo guyo na ya amedu na zogarani na da ka zogarani kingi ka zungawe ne pangawe ako abroad ni kwa kurabro kuna ho renga ka sikodonik sayo singa ya panagi mangi tombro yo anze ki bangirani special gwa budu grete tombro yo on mambo kisisi ti on ko ti bangironi wenengai oni na do biya lagi payo da boroni wa riba bawar kan kada on kina gonya abro ngogo ni ka jesan boroni kama gwa pafoni anya gwa buni kai ne pye break sonia riba so bino do da wa mai na na doroni ona so bino bare on ko sungro go mama bam ko jine baga na gane alidas me na gane alidas po ne ka gane alidas na ngana be rogo ya that's my ngote ke mazahe me gusto kene na zinahe fu gane alidas an bubu bil ko siasa na fu gane abaro an bi gane abaro ngogu ni ko masirani baro jana tambahe minika kami plenga rogo computer te so minika play kina rogo gifon so I'm sure abro ka jahajia so apo ngogu pai gani gyanga mbali pamo kwa fura kwa rumidani aka pehe mbu asakare kina no gwa pano nzo na manga borko che nzo zado upanga ani ginga fugoko ke bingo kuchiku pongo guna manga so tidumi ada ka play here Spele mineso lewe le ayo tai siru gwa bitu mfijia tombra hina huwa de bada mun la siru malade kulu si asakra kan mo jutu fi jutu binas alindi ko da gele kulu yuweri mas actual gamu lips mshakla alikuwa talabto gari balada zani tafi communal intel mind mshakla si asa mshakla minasa ayo alfijia bala balanda ma manasa alfijia fijia pinu fijia spele gamu lips anta misala alikia salwande conflict of the community balanda wazande muni ya jibu na selector kaja kasha kuja tombra fijia condition of the community muni jibu selector ngode conflict of balanda balanda muni ya kaje jibu nasa alikia training center bila jangare alasa jaje riban go islami na kwa live inswe ngode community asaka mta wala manka je shuri islami ni mona gumi na jangare jangina Kiri betela peace agreement mine na aja vitali containment area ya Tombra agende mafine lakini je Tombra ji exist hata nzindo na zingine daimo ndio ile tagene vitu na jamu na jetu kulu na jange why ne training aljamu le nasal bena kuna gezo kwa zaman nasal kitalami nek de kula maru hal ini na chief of staff au ajire commander chief engineer kwa Junub Sudan Bitemeri no jamu bena bara de fitol jamu bigene barao unazi kule kasho kutumbura ndio gari mafi ajat de community lakini siku shaka jamu lefu modni na sal bada katul duara pike malgi turugu jemes mpaya we o mafi sultan alkan ki ta pa roji fo na kwa de pike de ko de community abita balando zanda almaydi tergal biye de pike ajata bigene we sultan al-Drubu fi dimo ay mari hasa gam fatwa community kulu fi Kosibu mari nazo kali wapige leo benda ajeni jamii wewe
Logonde community again, you go be when you have to malak. As I get part of the gold mo kumde, umbara mar superficial get and jabu in mukta boy de nake. Yam teriga. Logonde community na zalo balata. Abuna ngubura fa dija wodure. Malu the community wajiri kulu kya mlemsu. Ana maro, dirigir commander fina. Shukran. Jiri bidaki mata kujetumra jibana insecurity. Gaya bidaki jetumra na jibana na mashakil jetumra khalas kulu kaifi min muda bidak. Masabab aya kuru sakanjinu ana sultana bagi dusa jamena. Ini na isibate kya meeting manasmege na kya kusara le jetumra. Logoda zone musul espele zaman kan shukiri kan role garbo diga difa lebele. Mai difa le zone wide. Ami ade maba telefon le nasal bagiri ay zola ta kila mali gal churu fi police aje matal bal kile to asal jamu le so kunu ina jeta al jamu le to te bala jiro so ana mo fidigi mo to la durugwa bere mara durugwa al jamu je tara fi operation commander fi de commander operation sharu to very bad ni gere mo tugi mara durugwa akan sunu abuna de jama mo la jet ko aje fi hukuma ma mai de ka jet de ma ba tira mo le asa tuna kule kishafu za kibe siku ngapi ni ya hukuma zaru ile barjo ile ndio daga ile gabai lakini ma gabai ajele kule jamu ni sababu nginu finance ndia kule guru kirazma jeta mo jamu ni na kitombra asa logo hukuma bagira mo bardami one side baba diri sinu fimidan bagira bija bera chief of staff zaman mubanda maja kan wodi warata wares nasal kana ngaram de kul fini dole ga gudu lakale la magudu Finance alimata nasa gali director to IGP the police. Ramse na sample of the go la kala la dazi no go to. We are next another gama na jin proof je to brain. Why international security? Admiral Smith gal kan awara tele mena kan dil go bunda la kala la maamula je de na proof je to brain jam the same insecurity the community. Unem sana je gidoro kasha jam connection manas ko bare security adan busal ke min yando lomon. Ajin kul maruf. Mo ni na salfini de Moti bagir jira dan siru ko mai security yera bita ko mbare de mbare kashe bije tombara nda jiri ni ndasura bare nu de ta siru mo sha ganda de jamu defense lo wanta na ko je tombara community ko lu jamu defense le na sa attaque de protection to community de protection na da ko je to to community aban de community le go ta bara siru de ba bagir kun fogo dare na sakira bagir defale moniti tabele de kulu akan bele de ma relu be zol wai na school kan sakan fogo arbi zegi zaman kan cigarin dige morni de kule kan bara limo ake le jesh kan bara saadu ma buwa le skele na sa jibla na buwa a go plan bele de mo to al game let's let it now muda the conference kada the commissioner so go to head of security you must go to the security for conference. Who security element we shall for it, Yawas and Jai. Who don't go believe that you get to them shadow. I don't know to cut Barao. Security is the Tomra County in who have become in the rest of the commission to the head of security, the commissioner. Who you want to celebrate Karan? Monshak, like them in one. Yeah, Timayas. So, Timayasa, and this is why me apegu pasini ngame ogwapana mangale be ukuma kana rogoyo and it do nya peher ningbako inanga chief of staff kinaya apakina na manga ke ni dunga responsible nga gaha isumu basically bi ni bangliyo nga azande na bale duna fotio beyo kina rogoyo iduna equstrate ja padulere iduna manga ja padulere and me ada ka paper very clear ngame bupana mangi ye mi commissioner former commissioner Sininga Charles Bobiro au kana poro kuma na kija boro direct iye keke moko because kwa mobilizer paranga kwa ada ka mobilizer paranga chipo ngame imangi self defense chipo gwa ina for boronga amot nini tomboro and then chidu ngatunga bien pemba tunga har ogwa pare na bodunduko oni bingo ho oni dunaka jaji ngame ayo duna manga ha watadu kuma duna manga ha chidu bien pehere ku chedu yo bro chi gaga hayo ne bigini apana manga
apa dule na manga dule ngame ukuma jinga rurujana chipapa ka manga ha iya danga ka manga hate ine wo kukwapa walenga ga conference ile cha dunga conference manji boroye kina kamanda ke kina ki ame conference ona mangate benji boy ko jin he imeno kupangame wa bono ni kama nga conference paka na ne ka kurangame nda aboro mbugi pa dulele aboro kiji he kama nga ha kutinite ogwa pa ya plan kama nga ha cha manga ngate ikini stop he. That is the reason ja pa dulele ngame kana boro gani irenbi dulele natamman kusapa ani folirani dagbatirani na abare bombi ko jin he gu he du hana me da ka pa furoni gbaga ngame minada ka frati mingakbo anzanje ima bunde be kotori and then ya gupaye keke bienga wadwani nga kotori ani manjenga dungu atunga ikine seju pangame ka fori na ndagba chogo atunga du mimbiji na ani nga zande gini tunga du ho abare ya tunamba tano na amuru nga ani fori rani na amuru bata amuru iki chiki magasa amuru kenya ami amangora ni rekine jabole he honi kama ngate chikini dawale te influence chikini dawale ku vurube kuragani aboronga zande na bale chikini dawale nga kalasi yodu gugo poini ane imosirani dule so gu hedu ngame ka create permanent damage batsirani nga kapaye moingo bare zande kiundonia kapaye moingo zande bare kiundonia. That is the result ya idaha oni ani sungu batsirani parakarani kana ko jingatsirania ono inabi biya none ngame ani sungu sa gani ringara sa ani sungu so dunduko e japa dudele yeye ke ka manga hada balanci bu panga ani foliran dag batsirani bu pangame ani duni parakaran damai bagura monga mute. Okay, bakal tambai agumena ni nepiko azande gumo banjiro ni na ga gocha pai dedede muna ken send nga governor limo deputy governor ogwa MPs du berani tigire gbore mukeke onikeke limo yo send ogwa commissioners du rogozo garago tigisa aboro epiko bobo keneje aboro ni ke egba na kuragba na wena afugo na mara ngogu mara chede imbe angwa na ni kubombu ngwayo ikini ke igo ho kalia ha ngai ni ke kanjero na ni gba na kuragba mu bawarga fuyo go bawarga ngogu na manyiro we kutina bawe aburo inongo gwenga bawara gaya tingeje na mangalet kachifradunga kina gumenondu bawara gana yele anim bugule kwa ogwa borna yawala na joron ku gume the Belinyekis watching from Uganda UG anajaro ku gume no gwa borunuko na biran azande animanje gani YouTube channel ogwa boro subscribe kutini inga biata bawe na biswe azande kinononi kini iji guli monga azande bomiko YouTube le onini wali gu biata bawe na biswe anga idunu konga azande te onini wali biata bawe nga awuro aboro biswe nga azande kenya mata subscribe ngate message ka subscribe azan live talk show LTS YouTube channel bakare tambwai guwe pai ane ya wale ka frati papaha nga pagani deputy governor ngogu ko inashia ko frani. I think mbatafa ane dati gule kani franga chipapa gu audio ngogu gu bakusona manjihe bombe ko gu audio le na connect ku chigu pai ngogu mangi tomboro yo so kana ndunga ga back and forth papa kamanga aya ani a second standby so minika play he ko na jia ha oni pape fere ko na jenga ya on ki manji bare wale gulenga na jia soro na kid
da pangbanga dure Okay. Uria zande na chita zande na zande na boyo vuru South Sudan no wabaduro du yorogo yo dunduko ke du Uganda yo ke du Khartoum yo ke du Rogumbi du yorogo yo ni bambata haji bakar sene furoni no boroni dunduko ngo Uria zande oguroni nika jeji padu mi apere oni bataka ha dagba chironi kigihe kingare korogo yo dudunguro Paima dachirani urungoi ma dachirani aba kumboy mo pibirani na boyo dunduko gubete yo dumo yanyengate ani ya wale ka jogu shinora ka na dunga mbatada gbachirani nga zandeya ani limi kurogo gbagbanera ka ngogwa ngbanga ya anjenga shinarani ya wakanogu biami ama bihe fag shisha gara ku sayo ngo shirini ngani mani shinabo kurogo shinabo rongo anjenga shinarani ya Tigre bodolere mina ya furuni wene wuri na Ushina namana wuri foho shinarani ngate ani mene tipa gbegbere shino ani jigu shina boruku chirani ngogu anyenga gani ya sa ani mo chirani dagba chirani we anakita mbangba kurani dagba chirani biata anasoga chirani chipapa siyasa dagba chirani no gulika gbegbere shino gbere ngogu na anyenga gani ya ukure we patu rogo yonga ogwa paranga dwa wele ima sache yongo yonga ba kumba yadanga ka gya fugo belewe kumba ba kumbate singa kumba so sono dete hono bangri yogo chigu fugo nange gakuru na yawe koni mingo goni biza burudundu koya yo duna makotiyo ogwa paranga dwa wele na zogorago ke dunga governors ke dunga commissioner ke dunga mayor ke dunga ginyagya zabara kana bievuru ya jenga pobelewe ngasoso na borote ani basoso na bora wele kusayo kia yani chigani ani makura ku yangura aningo gude.com aningo gude computer aninavo voraka kini mbugia sangba ganya pa kumbano gusoso na produci perani gure belengo gubagbalera ka aniri mikorogo yo angbangaya aninga zande aningalenga kurogo gukura tunga Anzenge, Anue, Abaria, Akakua, no kukuratungo muru, o wabole to, kukuratungo to, tunga. Only getting up kurogo tunga, kujingo ya bakumba, Abaria, Abakumba kanabio, in a bonio, in a gesongo yo, wabakumbani zina he, aparangaki gihe. Ona anyane menga zande weli dugani abakumbani ke vuradu hon anada kaje sango yobere wete yani gani makura kuyangura yani ni apaina bohodunduko danga mongo kungo bakumba bua danga mongo kungo sosono de bua kani jinga problem kungo yote Zavur kani sa yana gyanga pobere kun babur kani sate
ya kuna kumba paranga ga yobuwa wene wina ani mainga kani ko tani kandu kine jana ndure ane bingo pate kemi andonga ka furati ko gurani durogo gu bayaya mbanga gashiya saya anaso gachirani ana denga kuraporo dukumbata yote waboro ni durogo gu gweni uriba nya denga kure ni ye kado mbimbidine ni te ana sono songo gu porongo ya yi bishikumbata ya te zavoro kuno gu badu ma rogo yo munaida ka duro go yo ki do aduro go kura ma denga ka kura boro ye ka duro go kura ba mo ki duro kura ba tipa oni njanje rogo sia sate ani mainga ani ndungo wogire ane bigbate mina pekini girengo furoni wanangi ani mwenjiwa oni bingo gutyo duna manga wele kurani yo kwa zande yo ade nei marani kumurani nga kana bora azande nei mochio dagbachiyo kana bora azande nei mochio kana azande nata istekya kuriyo fa kale inimiyo azande nei mochio kana pacha de na kana pacha he azande sachia welenga ireji ni jahe bya kuriyo ubupanga mujingu kune jijihe mune mo bore mo ko jihe beni bure chinarani nangya hate uboro dukumbata yo ni nada ke bitini nga kune ni sadu kune dukumbata ni ada nga kura zande bichi foni te shita dwa ni rogo yole oni ngarenga wele agwazande ngani du South Sudani yo ada dukumbatayo nga gani abaru kumbatayo nga gani anaru kumbatayo wana yawe gwasunge yafwe fulani ne shidudwa ni rogo yo nga abaru kumbatayo nga anaru kumbatayo achike wori inanangarani kabe bangirani no kumbo dogoro ani tuneke imuchirani dagbachirani kura tunga kisungu chika ka sona kini mumurani minapigira pe wa maini ne dikumbogo gumonika gia ha muje gumada nga kagia ya mumbwe wonya pe hare ogwa boronika gia ha inika tunoko he kini pakana he konga gini he na furafurani mbodi na fa boru na ga ko gama he kia agama he fa boro ni ba kia kambo yayi ayugo ngo zogora go foro ya moi ni ngo zogora go te da o moi pini kambo yayi no go fugo foro ya moi no go fugo te da ho munike pini kamburi nongo yugo pa foro ya ino pa foro ya buri foro ya madungo ne buri te da humoi pini ani mainga aborona tanangala ni ne kana wuri apanu ani mitirani aborota nangala ni ne kana wuri arutu ba ta ma ci berani ani kini mitirani ani kai motirani ki do wori kura tunga kinin du cige kumbatayo oni ngaira dabbagu kura tunga kai biwa yaraka anandu cigani kori kura tunga ni ndu kori chime sonoro ni nani wana idanga chirania ani mwingi jawa minajina ifuroni kangi ona tingi dogu pa mi ape furuni chogwa garanyo mina pe belebe guri bukunga yuli remember me oni ndunga kabatanga kagidanga belebe onani tingi di sangbare no gwa pa mi ape furuni
Kanye mina pezele furoni ona ni ye. Kanye mina pelengo furoni ona ya ha kusayo. Ani sedika ya samba ba kumba. Na gurani nga ba kumba kani bunga ya parangali kyawe imagasarani ya. Egedogu dele magasarani ya. Agurani nga ba kumba dagbachirani ani tunaka fura dagbachirani awere ka rugo gude naso na awere yenanga yenikano kuma rutuba nikano kuma awazifa adunga rogo yo chiniya kaparanga dunga menga major general ya yeninga borote kaparanga dunga menga governor commissioner mayor werguhenya yo wenu go sungete unaide kuno kusungere mbatano hono mbatana ni duyana gasa boraga ka ugo yo chipe da chigu position ni dwani rogoyo ina mara ne meni commissioner ina mara ne meni gu ifugu wazifa foro mwenu go sunge heya mwenu go wakamanga sunge hete sunge slavery du mamanga bongi ko kuno ku borona ponchiro muni kagia pakana kumbeni majinga pakumbao iya borobole bete akobene wuri na zande ani asejingo chirani aba kumba oni kuruku yangura ka yugo pai fugani aparanga ka ruga gani aparanga na dogude dogude na paranga oni asedika ja pakumba boroni no wa bakumba ruta bachironi oni banina pati pogo oni gbani kanje gini henga azande anandu kweli oni tunaka bereli henyenye ki ani karakachirani ngera kusayo inengengo mungote ani ngalenga kusayo aneye weli ani weli anandu kweli oni ngale kurokoyo ani mbushinarani tipo shinaboro ubyemya bihe chogu kuragana na dukumbatayo shinamanga sunyanime myabi gubyale rogo 1987 anaperenga kubato ulyazanda anaperenga kubato anapere kinanime ako ulyazande wote shinamangaranine ubyemya bie chogu kuragana na duyo shinamangaranyane ani mubera kuba ani mbunga sokote dagbachirani chimbunga sosoki kucha kwarani dagbachirani ya mbanga betrayal inaka nanga zande kini ndukini kushire kureni ikini ndukini imigunine ani mbunga ha ani mbunga kodoro ani mbunga jire ani mbunga mene ani dunga kana boro da bachirani ani dunga kukani sayo ka jenga pombuli venengai kini nyeshingo ho ani jinga pa kumba boro kanisa kumba boro mboli wakani runga ho ka harianga nguduraniyo ka harianga pakundarani chipaka janga gupanzuzu namanga anandu kwelinga azande ani mbunga jogu kura shino anyenga shinani ya kakoda kuti shinani kini mbu shinani shidumi ape furuni tigele godule wene wili na manyasa ani ndunga wogera na dakumbata yote kani mingo tirani dagbachirani ya kani sogongo tirani dagbachirani singa chipapa kurisi singa chipapa position singa chipapa guri boyini foro ya ono
ko na genga ya arugute mi ape furoni nenya ona tingi da poguri buku mi ape panga. You will remember me. Minarugo ni aruga. Gushino nando awole koro yo shinarani ngate. Gura kana ndo awole rogo yo shingate. Kanarani ne mo chiranda bachirani. Kini mwihe kuli kulatunga. Ya tunga dine marani. Kana bora ni mo chirani da bachirani. Ani ngike dingo potorani yo. Nanga ka bingo kupanga aba kumbakana dabarani ogwa aba kumbatu dabachirani oni kurunga chigoni aku yangura katunanga yugo pafu gani yogude gani aparanga nangwongo ade sosuna ade oni yugo pofo vironi aba kumba oni yugo pofo vironi oni yugo jene furani aparanga oni ginga samba avunguroni oni ginga samba ogwa borodu kumbata ya furoni ogwa borodu roga kumareme kamuna manga sunge chipaka na chiro ya kamu bingo chirongo we na fusunge foro mumbuga maboro ya na bana kuragba we ni ka we muiro ma kungo kusungele we ya abanga waraga ba foro ya ni woke jirongba hamandu kusungo weri wene wuri na ani kodi chirani ani mugai mo chirani ani sungo na zeleda mboli afuma kwa afu frani kani kweli fuko nyenyeki gulengo guli apa mina da kape furoni tigile gore oguroni dino tugi apa chironi oni ginga kini resingo musumo ho kini ngalenga kurugo yo dudunguro kamu yanga besi ya bakusoro do na pekono kungo pagwa ko ngejin heya mbolile nda kafura mba hire gbotutoyo rogo hire gbotutoyo mbolile nda kafura kana rogo ngwayo mbolile nda kafura rogo kungo boroyo miya timi mina bere panga mbolile nda kafura rogo reyo furoni bombiko gwapa mi ape furoni mi ape ngani sanzate Napenga ni sogotete, minape ni nyaka satise. Mboli dunoni, oni sunguna zelda, kini ngere rogo kupamini ka ape dudunguro, kese di kamungo ngogu, koni mwenje. Tamba he? Yeah, so banga audio do 18 minutes, so mina do kupangani play he, bamuko, kufuranya fuga sanza rogo yote. Fuga sanza kena rogoyo and ti ni arugute furani dunduko ani esadika kanjaranga kurogoyo maybe mi dunamanga era pa watadu mo dunamanga era pa ani kiron karoga chirani ngame nda wele kamuni mwenja ani kisungo ka furanga sipopo pangame wadwane ndigani community anjara kuberani ani esadika kanjaranga kurogo gini payo namanga gini podu lembani kamanga ha ke nazale tarugani so dungo apake na wakanza ka analyze he so chine na picture wale nuzu na you know kuvura ka pehe kuna pehe fugo sonzo dungani clearly fugo sonzo dungani so chilungo kupamina daga ade tamba mina jagre bore kagasa tamba he fuba ko soro na mina kagasa tamba ha ngani mia mbali bamu ogya pat na kutombro yo ana matna ni frakin zahe bako ana mwebie dudungo nga pa ho daba azande na abarete watado daba abare na azandete anga abrosa an maji hangba bakasoro wodi tanani na azande du yene apa kutrani bako gulia pango ya frafran watado gulia position ya frafran ka na ngawa ya wamini mamba tano kasmingote na mina bakana barago ngagani alida se imatnafra wani je simba mbali ba mko ngumbare anaje oje nga bakosore anangira
kura gane ade das kuru gane paranga aboro gane ade ikuru kafra baiga kazahe spago pa kasmengo beleya gukura ul pamela ko zije kutinga wa ani jenga ani motsani pa siasa kana pa siasa te kura pa bule dua brani ga angua ani motsani na angua kana ipingo be talagaya Bataru kabura ayang kimlania ange kibengwa iro go foka aroga iro go foli aroga iro na asra ko aswali gre na kura pai anke musani ladi miten na zahe breve an mo panga gangwa an bo pa imotsani an bo nduna lima kwa ran ku chingwa mbaya mafu bena pai frani ne banguse angba frani ani kamanga dungwa pai nani ani wone bisibiti je wo mbaya fugo he furi ngaga bibia rina bibia DJ Sense ya bor ine yuzu talent mbaya afio kania anaide kan ka kuchingwa ka je kumko anakan kay ma trani kay mo wirani atamnani tipa pokumko nyangara ha ane pe kimbu go kumko bukna ha maringo go kumko tore matabana sanga me muimi kwaro tipa kumko kinam kudepi ni pia ole mukuni pia kamaringa je muna mungi ha so awulina awulnemi awulibami yapanga gangwa an munga kusaya wa bakusoni kumba an munga na tana lima kwarani an busipo kundurani ni trani alimaja ha anaida kuraga ni abura ikura kura ka afra ka abura kunengaya anu kunengaya an fra kana afranga ya sido apa ni kan sintin batai kana afra an kazane yani yangara ha o conference sa dunga se kama tombro yo ti council minasana he breve gana bu tombro yo only zungu se ne kimi conference o conference do kasi mangi avo tombro on zungu se ne kimi conference le ya council fa ine anake na za batrani Tino pa mas na heking si papa. Tambah. Bakale tambwa gupai nagbulisa gani apai nga kineji aburu nei monani ne owa aburu nazo galani dungu yo mali moro gupanga gangwa guni gani ngwari mbe kanyensa kini yame kamaida ka hekin jirogo gubasun jere ine biro wa boro owa aburu na sha akuroyo ina da kule nini kanu ke bikule da nikini yena paiwo gidule aburu na imocho kule nagbadale nga mutumo fuga ya satan gupai gbene nagasala nukusaya zanenga kineje aboro neje twele fran ya na biyo wa atame Yesu Kristo dawli Yesu Kristo Pape ki pehenga mundu akabini tiga bombombali yorajim munaka binna kutupatini kipiji uligoni wale muki benga yangada ruboro dule atika wali jibole duza tunaimona azanani jingira menyo bupana monga tombro yole tine yebe kineje aboro ana yembo yonga agumerane pakura gbane ni gurogona ajenga ye bili mwa aboro na sura ina nyonga Mombasa ukuraza ndaki nonandu ku Mombasa
ana yembali mo yembani grogo ona na mo guri research lekindi bami ko gusani ke ga pana the evidence and ki ya suro yo ni bio ihe ki apahino na mangaza ka na bio wakinya ruru aboro dunga yo kango mwai no sungo bombali yo watadu karamodu nikini ndukoyo bakpara fumali no sungo na eliso nine yo kizarga popo onikini banjigo ninga ruru aboro ani ke pikona balani dunduko bombiko ani mwenye kumbodulaniyo nga guborona kpara fumbali wegere pigigoni wale kikutupatini balangwa mbalikani mwengo paite ogwapana jansi popo yele jiretu ana pidunduko kipikimbuki nanyo yenimi awira na stalanikins kenya okura pai hote anikindu kuchi okura ha pai ho. No, I think ani ndo ando kuchi kura pai. So maybe gula perhaps kura lebo. Azande sanga na aborogudun ho na yambarani nga LTS nga paikino na ndwa welerego community ani furachi paha ani mwenji pale azande oguroni ngo pachi pa LTS ya menera ka vota front ani nga LTS anaye ka perengo ko yugo wali dudu ruru jeneni fazande ogwapana munga vuru South Sudan ngame ginoni ma bitakwali pabisunje ngakina okura pai urungo na manga nga pai gukura aborokino na mopopo gukura aborokino ho na mopopo gukura aborokino ho dupani efuyo nga sab ninanduka ni biboro wa enerwande kyame borogi duno nenga njiko nambu bale watadu guboro dule gibawara gane yele kani manga na runemi kaja balete kamunwa ka singengani kamunwa ka manga wale chipa nidu ni peye ni dagbaza ne batafu bawara gada wake ni biengani wulima oguyole ikino ho ikifugema anga airopopo dunduko anike ye no gwapaya peka ha ka peherogoji ilishili bullet iya apaikino na manga abambuli na tekangboy chajen logolingalasa kechidunga me boromo popo na pesangbeliyo gupani ape munabini kikpalieni oguro navo nandara enere wande garadengba wale na vira kina ulizande anajalo ku tambaye nalo kumbatayo chipaka ye kadunani muyo mungoli mono azande ji do die bini mukipe paro toni batafando kumbatai Jipa pesa ni kulimba sazande na boyo olipato sendo limarenga Angelina Ganili hendere wande migudu Canada no tugo ulipaina mbahanga radio paketambaye paka jare kogome. Okay. Menape fugumo na ble yembio yo zunbe yo do wali dudu moni de bero li sungu patiro ni kini gigi pali ne kenya li patiro to wata du mo du nga de kuwali patiro tigi uli bakumba naga kona bia oyugo frane ane du ane yeni ka uli ka pai mema jo wuli mema uli ko uli python chimena pe front na azand ogron na yamba LTS ngani frach papa sangbe popo
Manike ni ka fura chipaha guleza tungana tumbe anazarga popo jairo popole chizarga menenga ana danga chizarga ita na gufrani teketa tuna go da anirango yurubalet ikini kadwa kinogwa ajire mangu nina payelio bombu yo fabo chidu on mweno LTS gupai duni yeki gupai du wanna sarogolinga lazana chane ka frachpa wana franga chpa ya on biebe na manga broni pehe oni ni gupai nga ka LTS frachpa ya on sana chironga chuo kenya sangbo popodu watadu sangba gomonodu aboro na tachpa wake rihe watadu jini paidu chingo guri pamene ka pefron mbutuko Anadia deputy governor kugume deputy governor do berani nangia Dr. Kennedy Ganiko kage zogaraga angbanga na governor Alfred Futuyoya mina frono nile uru adu hon sara ga agbanetire mi ayigupanga aboroto na kibele tombroy Nijini kewarganga wadu Futuyo na Dr. Kennedy le owaborna shoyo ijoyo kusai bombi kevrangba kangbaka wogu yani ngbeki kini tade shikini vokochi surungba gengba yana avoda kochi le ana bingo to bamka aboru gine pitombro yo bamba tare bonga hate uwele bod bumba uchoke ya zogara gomo gasayo ijiyo kusai on menos riak machar ne yena Futuyo riak machar ko deni gini pai kwa benaha Salva Kiir ne yena Dr. Kennedy Salva Kiir kini akote boromu muyongo batano kukini jigo kusai kini yena Honorable Elia Box Chidu LTS jako chini kugume kini ya congratulations niroko pazana ngejine ogulon nebirani congratulations niroko pazana ngejine en français félicitations en kizande anakaya nyama Not depend. I don't think there is a specific term in Papaha, but it's not dependent. Pagin hema fra tambwa pa is like a general term. Papa yogo padu. When a permanji munaya tambwa he watadu tambwa henga kafu tambwa henga kafu thank you. But tambwa pa is papa upanga karipulachi upanga congratulations. Tambwa pa is pagu bavene permanji frane. Tambwa is pagu bavene permanji frane. So wodo kinokanya kurabona I may be wrong kurabona ka kuratomu hongo ka specify kupanga ga congratulations anajia ha narukumbatayo nginugu mabena ha ani yao na ulika pazanda minaita katuleka ya hambona niche okay uli bakumba ya kwambanga kura paikna ho adunga rokura language ya daro pa English kura paikna adunga go ya eki yena terminology singa go French do atade Spanish do ki yena ni sido muy pasinga pa English for example sina renew chena bodunduko unko new terminology coming in funny kazande go terminology sha adungate but wakano pa masani kumbare ngagwa panado but wale abumat naka adopt henga mobruk congratulations ya pa singa adopted words tamba bakale tambwa he gumone birani tigile gbodulele mobruk rogo pazane ngejine mukenga ha ani bingo ho anaftambwa infumboli chipa yemo deputy governor anabena ha nga munakama nga sunja manga wogu azande ekpiyomu mumonje azande gbegbene pai gudwana ji lingala azande watadu wesani kotoriale
aboro kino ho na bie woken ya me je moro du ngogu mana aboro ni jiro ki mero ku mongu ni ede ka kusoro chi ya regbo ke shiporo awra kan be no minada gbagbane paiki no na manga aboro gudu ho du na jinga ya me dana ya iji Salva Kiir ji Dr. Kennedy Kusai ke ye na honorable Elia Box ami ai danga koy oguyole je jinga nandu nyo kena ku bombu amaliayo bombu operation bomi ko ngodu yo na de ko su ngodu bora ijina nuka zaraga wa balu ne ko stosu bana kuragba ikini yake nalani bamana ke kishidobo aborogino na mamida katona pika wale bejinga nga do duna ye ji Dr. Kennedy Kusai ke na Elia Box ami aida nga koy oyeye ni na aboro ya idenga yo ya ngeji aboro mi afrach popo yole apaiki no ya manga ha nga ina dunra choka ken waraga ya ani kengi waraga ale chingale woken ya azande na boyo dunduko du na ga ya rukumbatayo ga ki abora bayra je na balimbia na dunra chiyo kini kengi waraga ye biele tipa chindu fu bazogo waka bazogo bie kuki banengale ngodu yape menera katona ha front rogogu gana nangia uwe kuti na boru duna du bangire ya asada ya akparaka ai state ngini state nika chifu jini libu ngaga mobulimu ikini ya western equatoria chifu IO nanda kanyame governor na ye IO yo deputy governor na ye SPLM IG libu kino ho na ida bazogo nga Salva Kiir ogwa boro na drogo IG SPLM IG libu nangia ga Dr. Kennedy ogwa boro na ida kudu ni governor ni deputy governor yo sungu chukura sa kimunyi jerondo iki mada ono wage sigini cha anjenga ya fobe ya anjenga ya ikini listing ga members of parliament ogwa bodu bomburondo yo zumbeyo ini yenani boro saina yame musaini chipali kutili maboro biswe bawe maani saini wale mukigba okuna wale kamanga sigini cha sidu ni bakyankya ngogo yaya mbaro upangisi nga fojari sikini ndu koyo chandu koni gulena manager ikini appoint Dr. Kennedy ni deputy governor wena jiko kusayo chiwo kinyaki na gibangi saboro ledu awara agumenyo du awara bajengbe yodu imadungra chiyo okura aboro madungra chiyo belebe ikye bangi sawaraga wogo mina pepa fronine ogwa aboro na adunga patijiro ndolaya ikima keli munyo ogwa aboro ini waka foji signature ya mada senyachiri ikima manga kuba oguyo duboro de goyo nga honorable Mariam Mambia Olia du Ethiopia yo onolimoni ya makura rogogu waragale ikia elia masai chingo gugbagbanera ka dwa walero golingara zanchedo ni paichi pazan pechidunga gumeno duna manga ha bajangbaro duna manga ha LTS ignaro ngara zandele chi gumeno na mama mamiko gumeno tinika yensense omunika tini oninika pini ono lingara zande ana frach papa chiki he ogwa pai ana
ana manga ha ka chidunga chinika kurani gbagbana he chipapari ngara zane gbangba ni frachpa ka chivradunga biora ora na bioro duro goyov andu akan frachpa ikini yame azande watadu gyabole da kuchipai salbakiri guboromuna sheninga elia boxele aninga azanda na idenge nite mujini kusayo mujiko kusayo deni gini borodi yaida ishen tingo gu gbagbane pai dua wero golingara azande na anyenga shinonani ka iren bini dunga berani ngogu na manga sunye njugo kini mwenye sunye guborona gbali kini yene limo kini fojiga sigini chawa muna amada unile se de ijini oni yanwa tikejoi wadui ina manga chonga itunga aira western kotori chingo gu gbagbane pai mia rwane ka penga chimajbena kigbana kinji o jaborna manga japare azande kinayo nike gbana kuragbare bo bawarga yonu bawarga fuyo woke nyeke shichia awere ka foji elima boro elimono ne ka do dagba hagba na kuragba tambwa the Paiba Gona Gumbare, America Zulu Pakusin. Ringo Dungaha. Aniame, we na futio, na governor. Guabrare, Yamara Tindukoya. Unga kana mikadu. Mushanga go. No money, no manga. Anayame Azande, Abare, IO, IG. Jabrare do. Ne yuzugi pa gaso go futio ngawe kwa wikipa nga hate bu mem padro go ngawe de ne ye no futio kana mi keye singa go mi pa ngago ne na go mushkila ngaga azande abare watadu IO IG ano akuja agreement cha do not clear ngawe Western Equatorial for IO, not to governor, naga Western Equatorial nga IO. Deputy naga governor naga Western Equatorial nga IG. Da hinga bore, ya nga sgero go nga atere. Ya bes nga kazabad nga Western Equatorial for IO kina amido. Regardless nga inga IO nga yote. So, gure nga gwa apa ang mangaya. Nazina hesini inafu orani infu gani boro watari isha gani boro watari na appointee ani irsie anki irsin kidini kugume ngeneni kazunga gwapa anaida ha nidu ninga leda for example adu futere kunga governor ga IO kunga governor ga Western Equatoria ani as a willing Ganaga, Western Equatoria, and not futio, Kuson Sigana Ingara, Wapana daha, and Nanko, and Unduko, Animangiawal, Anyenga, Anika Nachin Ranio. She's not put your son, Kajifutia and making a crab or Nestle Pencamangamanga. Bring up Bupai, Bagura, do the running Azande. Anigye odio ga bakosama kinemi bes kuraborote azunga kuraborodo umanga ni pejuksa watadu basi nyaye bwa sopajine ani wulkipa ba kwarani unadunga sa fue wanzete ani understand batrani ani metrani ki understand kasona on bingo walidwani hawa Western Equatoria nado watari kulinga azane nado sidudu awele gani abrora ka mboyo chipata mashama mani ngedio jandu ngada gwagale mukubi abodun duko nga busy achio chuwe bunko gani bugana raka bunko wadunga nga midia
ani bushagu safko wata ani bushagu safi ba kakuna jenga ya kali passing ya inya kuma feri wata ali ma feri ani feri kuboronge ne ki feri trani ndiko gu tondo mbali afra frani ne kani na ni ki umbe bore kan sono kwali wini ni ani ali ga ala ka bale ba kusanya kumba muka ko biya kwa bilgo 84 wala 84 nido mazane na du mbatamo ya no wa gidan ba wata yani aba mbango gwe na do ga nya wan wata do ga ba nya ya ya du wa gi dura kan na bro na ni te kana amanyasa e burani do awale so go ne biye anweri an mangi yutun ani aria bana ana aria gan mangapa tambah ya bakari tambah mirada ka zudu fugo toni kutiogo apare. I think mumape kura pandu ka sare misingi jikura pai ngogu bang mina nido adulire ono mina furanga tipapa hate sidu panama ngame ogwa pa baksono ni peche here wena podu ngani chigire bodulere and then chikido wenga chingo too late chigire bodulere chikido ngame ona duweli mbata nani chikido roko kura dumbo apai chidu kurare bokana ngame ono sungo mbatano pakita manga anikini asedika kadwa wale kanya anamanga anada manga pachi papaha anada ka frachi papaha watadu anidungo gwa boruru none anada manga pachi papaha mina pegi pale bomko kupanga ame mina remember early in the 90s gwa boro gwa baksono dule gule gwa abujone yenenye baksono dule konga Patrick Zamai dulere Patrick Zankabeyo konga Louise Zamai konga Luka Ombagbian and then dungo wa Boronado tini wa dubate na durogo gudwe one okay and then dunga njo wa Boronado kwa abujoni na duriasa kwa abujoni the nei ningame ya parakawo ya kokolko yare mane the nei ningame abakusona adwana menga kazi sungo che Patrice wuku sungo che bakusona te gure gona njahale and then gure dungo kupana surprise ile ngame sometimes anatata ulinza garani chikitu anga kanani odungo nga njingiri because kupami apesi ni won ngame do awere ngo kwa borodo nga abale kumbatayo so you go example frani ngame wele do modone ni kumbatayo wele do na ko datronite kinogwa panga njiko duna kusipako tele kina tata ulianzaga so chiduma tapele mini tingize chikupare ngame yes kuna fura bakusono na peka wa padule fugo nyeko so dungani but me aberaka abira atimirogo ebomiko ku kwa wele at the highest level but we still don't see unity dulere no ku Patrice dulere ya graduate saroko gudwe one asakare dule uyo na pikyo uyo nanye dwane duya ni uyo gini do iyo yugo ngoko da sise chini furani ngo giranche na ya wole ke nada kai kaje boyo watado gogurani na inspire kupanga politics and kite bipi apa beyo kini research kama ngakutini gini hedu kachama ngatinia kino kupanga anatata kina ulianza garani ogwa padule kashidunga pa mwanji da batroni na nunu kumba watado kupadule oni sungo sende ki franga chapa ha onki ki kunyomo se frani onakata rwa wale aliyo kini tengulizo goloni kusendeno ani kini rusendeno ni tengulizo garani kwa aliyo dodwa wale anakabirani you know sometimes ani ngalinga njara krogoyo dudunguno wenenga bumko ogurani dungo ogurani nasona wale yes ana janga pakumbaba kumbate because there's no inanga watadu kwa pana dumbatano ngame aba kumono sumusa aparanga watadu ogude kanye kaseyo nganda jipale wele duyamanga tina adwa belewete tina adungate so kurare baha kani biranga japaranga nasona wele no kuliyo yo watadu no kwa paya ngame ye ngo wali asona kuni because ya janga robutete
kinogwa pa ya ania wo padro awere ngame mi juba ina munga sunje na eni jos ji family Uganda yo na wuri kapa ogude na obedu ndo kinanya ogwa budele na jaru gutepa ngaka roko Facebook wala gine ya janga rude te bomu ko mi so ngo patiote so gude ngo dynamics na change gigana dulere so ngo pa chedo kupanga kinana ni bingare korogo ke bihe ngodu duhe aja patna mangare mane na monga tomburo yo na monga wori berani kina rogo yo kango hotsinite ani na barani dunduko gani concern dungani ke sungo sende ka sada ke ino ngodu renjani ka kanjara korogo ke bigini po du renjani ka manga ha no gupa bagi diana pe ngame conference muna pe conference dungati mani ikini ka cancel gini ndugini podu ya cancel hetini ani sananga tirani ndugini podu nunzu ya cancel kasi dungame irengi na yame aboro sumu sende ka reconcile kamanga dialogue conference ngajine dialogue dungani ani sumu sende ka frati popo gwa panambusa kanjera welidu abrara ne yeni ani kiron ka frati papa ono kina irengi kite ya zokorago kini ya wele sikini ya henga conference na manga tekini cancel gini piopo du yo you go fran so sidunga tungo gwapa ne ana pehe gwapa na ndo awara na janga endorsement na manga ani endozu ki patu lere gwapa du lere gwapa mine biesi na bandu nukonga kumbapa henkena nga mindset ya ina moya borokorogo yo kini sadika ma ha rogo gene ngame ona bena ga gipare na manga atike wori gupana kama ngachene ka dunga different so minga 90% ya pe foro ni dure ngame onga election ni kama ngate so go mindset do ha ware ngame aboro believe ku ngame election ne ke kama nga and then aboro kini monjo gwa pani ke ye kuti kyo ku panga election na manga election ni kama nga election na manga but diversion ni dungane kamongoro ni oni duna kido ngame gipare ni kama manga ono chini kama ngate so kupame yati ni 90% ngame election oni kama ngate because sometimes anaina ginya paine na sojumo mana ate completely wana frono ni video puru last month ngaga diplomat menika play frono ni bi diplomat I don't know gini ngatunga class duko rogoyo watadu gini skili boroduna nanja ko as a diplomat ku Italy wana furana mo onine kuna trolley bangiri kunga on street homeless and boroduna representing ngaranga gani ngaga South Sudan just imagine that bora pakiga ni arabia ni kalimo kukini kaga kuche kepikara exactly video ga haka ganga gipare ngame padutani aja ke nani te video kana chiningaga so chiduna yugo ku picture ngame apa ya mangani ho kudule tipare ngara borokini yeno na apana kama manga apana kama gigona du yango kido how many years aware no go pamera ka pe furo ni ngame na manga ngame ni amape kipare mbata ni gurogo ngame gipa election akpangba watadu gi transition government le chakpangba ngacha da kandu kumbatayete government do not play na direle he na drug he ka buy time kan get time ono ti da wore ngame ti ma da wore ti jingi ngbeli njingame inada kamanga extension balenga ga fogu 24 months ngogu na dure inada kamanga kura extension ngaga ha ono kupaya pe fa borotikia and then gupano manyi ngame tikini da wore ngame ko ngari ya kukini yame kura pakina na manga ya gogu ya resolve nga harogo ina ya so kasi dungame elect kwa amadu chako no upangame kwa danga election mangite because dungwa pakina na manga ya then in kan waka gwa warenga kina pa election kitu without resolving kura panga gu cha iji imanje then tikini da warenga kala so wadwe watina pango gudulenga amiaji anga tirata then ido ka involve third party okay third party ngada guborone rais nga South Africa Cyril Ramaphosa naye ku Dubai last month so well this month nado I think last month yeah so kwa ye chipopo kupangame proposal ado kina ngame inada ka extend go period transition period nga government ka extend he and then ku endorse he woke ruhoka jamana be World Bank because mana chipakaran country chite
isa sana ikini manja povu no bon hona da ka fu ba pe bere fu South Sudan ite so tikini kwangba kwa na awale so kwa endo zungo hote and kura hengote last option na manyini gurogo ngame ikini bari kandu for Saudi Arabia ina da ka baganzeme about $4 billion ka baganzeme fu Saudi Arabia aboro Sudan ikini yanga aboro Burhan kini zingi kini yame Saudi Arabia nina support hemiti na yena guvurado vuru South Sudan ne ke baginzeme fu yo then inika kata pipeline just like that gure kini pia ko so wana subu wasungwa ni ka frare mana weli mana ni ka yeni papa election ani sananga tirani weli du mana ni ka yeni papa election o kwanzeme ngo kunzeme ana kido pahare mengame nzeme kina hoya gehe ogwa padurere ogwa equipments ya gehe nani no wa export na gehe kumuyonga a Chinese yaha ge salary kina rogoyo so ogwa equipments yo use ere mana haka na tini so South Sudan na nyene gini mana $5 on out of one barrel so go $5 gini hene mon kama ngana so this is the status ngo gunyane pro kandara ka security ni dunga chevuru lingara tikidungame independent body kinanga watadu gupanga ga investment business ogwa padulere ka boruna yego dungwa South Sudan duro gozo gino duna mana be ine ke yekita invest kita yeno gwa manane tikine regenerate economy at least aborokin survive chigupa do awere tiki stabilize gupanga ga economy no gwa panga ga inanga hard currency rate ogwa pare baraka gire maingo te bomiko insecurity vuru lingaranga sa ana sobura dule kana tribal crisis na manga ogwa padulere na papara South Sudan na baha o me ape folore ogwa pana manga ku kulingara muruyo gupana manga ina frats paha kana dagbati yo dunguna kana ana associating na gina pana manga te bata bana pakana na manga ab inanga abromamvolo yore anza jamo yekili mikrogo inanga western equatoria ga deep enough yoduga ya bagara yene paido na manga tore hene bagara yeki hira go tore hene akaburu tangate ina bironga muni bari ka jeka na masete kandunga munandu ka denya kenani ikiagrenga munandu ke imoge ya bagara ikitikina pundu kinoliro nani kya kamusungu kamutangaya apake na hona manga there is a serious insecurity kupana mabesi ngame munakano waka furachi papaha wamuni ya munafurachi papaha ikiame ogwa pare siyoso dungani kama furanga papaha ya kamwede kaipi mu furachi papaha ina jikara wale tipo panga ka pega garengo ya kam franga tipo garengo ya anikin sanga tirani sengame SPLA ye ke ka fugani lengo wataduka kaja gani lengo be arabsi kamanga ngoy gene dulere so bulengo kwa pa ngo gudu na manga dunwa pachika kanza katuna ka frach papaha uruna chati I think yeah so chidungo kupamina ape kuna ape kuchukupani dulere mikin zakati ngidangame gani abaro kumbataya sometimes idoke yugu nyomu sefurani na yugo koda te sefurani mbatafu kupangame itna bira henge oguro duno ne duna manga ejiro duno ne duna manga I chidwa kati tuna aliyo bombiko dungwa pana tuna aliyo ograndu sendeno anikite bikya ha kini follow ho yodo anakanga one day mia dodo wa baksono one day mia dodo wa nunu one day mia dodo wa patrice one day mia dodo wa gibodule baraka chidwa walingame ini chioni dagbatiyo ni korka yo wogudule then minika tutimi wada so chidungo gusana ite do pangame ani wisigo wenanga yani dagbatsarani before antuna frat pogpanga ngaga koda tise na gini gene dulemyani kamanga mba tamba okay azande oguronna branch gile godulele koni mbungarani ana afraki na fugoya yini guchamu mabena ha kapaya dunga yakandala mukinga pai kafusene furani anajo beroni anang baragongo mbogwa poko na mangaha kaomba spatroni kaye kadu pachi gipeka paere azande ogwa paya na afra anakafra welelie anafra wele chipogu pai ni manjare me watadu na manga zumbe yongaga endorsement ina embargo pangrishinga endorsement of Salva Kiir Mayardit as the sole presidential candidate.
ogwa boroduro gogumo bulimo nga limo bulimo nga SPLM IG ogu yodu Equatoria ogwa state du bietanga Western Equatoria, Eastern Equatoria na Central Equatoria idungura chiyo kini ya mingarangera boronho inizogara go wa Salva Kiir te ikini dungura chiyo almeku zumbeyo kini votige zambaro kongo gwa anjerenge wajimia ikini yame aboro SPLM vuru Equatoria Salva Kiir do amiaida kudu ni president singo gupana fraure chipa ana franga chipa jipale bambiko anasoga Salva Kiir awara anasoga SPLM wa LTS te michugo ono mweno gupainga minaida nga SPLM te ono mi afranga ane woguboro nasoga SPLM te minataka frane woguboro yeka pelengo fazande ijirogoyo na kina waha eja bajangbalele nika peha ogwa pana manga vuru gilingalale azande aborodu kona frachipaha atungo dunu kona frachipaha gusana hedwa nenga anitigani nga azande ananyanwa chipopo eja pai gudu ho pazo garago gudu ho uwe ina yambo gukuraha nga mieno ngoma yamba hate political party guri bungaga mobuli motina dubwa kinasa ko kuradunga baleya gukuraha nge libwa nje wagani kuvuru South Sudan ina yambo gulenga multi party system ngba bombiko hodu political party ni parti politique chisa kevra ka sengoroni kevra ka imononi bawaraga ni kaye okurali bu adunga hobele ni kaye ngai bawargat onduo ko ni bawarga fuyo ine imononi maniza kausa kevra kamausa ine kasuku daro na sule manyawa bamiko kinanyo sa ngo political party duro gulingala guledu angbanga changbangat multi-party system wo guduvuru South Sudan ngba wale SPLM IG duna zoga South Sudan dunga ruling party ogwa borona bawaraga wani wale anosungo kebi guwena pana ugbana pa SPLM IG amanga bomiko ke manjirane pakakpaka rago kigbana tirani gani aboroki ikiye na avura gani aboroki ni piki wena jenete bombungwa ogwa pacha da irengi manje fa aboro ya manga ate odu aboro yenime okay on manyamanga na bironi na legbo bawaraga kitada ikiniruka bawaraga fu kureli bukia nga wana bawaraga front chukura legbole ono manjirane pakakpaka miana me ni wuli yonwule begoni zogarago chidumba multi-party politics chini mobuli moduna dungweli bungaga mobuli moroko dungwa pai gupana manga zumbe yole koni bana nga auro kina auro na manga ya azande kina yovoji zambaro ko wami afrono nene poyo mokiso wento na peka hale ngai na peki tengbe na ninga ruboro yo balere mbeka zoga jilinga altegaro kana Salva Kiir din Salva Kiir guko gako zagarago yeno gupanga ino fogani adubat yebo nyironigo azabiti kino yano foyo yembio yo police station da kwale me ya no chipojine ododuna no yo investigation work jo borote amangat
we gukumba gakozogorago gipale munjirebo gakozogorago kino azande ngo guyo na dukino na makpala kin ejabolisile I duale mundu kujuba kanyame boron ho belevechere ni zogorago te boron ni zogorago sana kina Salva Kiir ugako zogorago na manji kino fogani a dabit azanda de gwe kinzi pa boro ka duale mene a generous we kina na dunga imabejo o ume bangiliyo mago izumbeyo nyame kina Salva Kiir kenye ye pibiata chugule kona do laura biswenado minongo oguye ni kano foyo baragere ni ka banje ni ka do wate bomgo kina bangi Salva Kiir bawaraga manji rogo we kutina bawe on mai no ho okura boroki no naru kaduni rogo political party nga SPLM oni na jane ona abanga waraga fuyot modu Salva Kiir kini ini yame oni kanga ona bawaraga te mia shingo Western Equatoria te kemidanga yet Salva Kiir ndo andukulo guys state dunduko Western Equatoria kukini yame wadanga yote chugusa bakusona anja governor yani duogu bombu iki renovate bombungwa ikini manyigupa ikini yombuko ngakuye kazaka ha ikini kaka ono rumbekiyo yani dua bakana bombo ajino kuye kazaka Salva Kiir kimanduko kuma tarbo kula state kukini ka no ndugu pape mieno okurandwa pai ngoka udangata kinazande dude gbogwa Equatoria duale mjiba nyame guboro gu bazogo na manga pogere ni inizogarako yame bono boleche de ya ni yekadu ni president te kinako mongonga gerete chipa mudu ni bazogo watadu na zogo kazoga aporo sinaida mudu menengai mudu ngamia onumaino ho nga jikumanga Salva Kiir kuna wakani kare kungo guboro na voga ko badla menengai daga boro kuna kezi soro koka kwenu nga kuna mosura ni mazakai yame guboro kaza duwa ko wele du chai dani yekadu ni president kazoga boro gukura angbatunga na yame ejapale yamu ani dunika ani bawarga fukina gibole watado ani ka bawarga fukura boro ni karu wako dungwa pai na manga henkino yambangala ni grabbing kura gona japanga nimulere aire nimule wogudua azandenga aira lingara azande ina dobele nimulete ya madoyo kina amarundale eje biola nene gilia banbe abakunjiri na kunjiri I du nimuleyo du yeyo du kayayo du rogogwara gole dunduko guzere shingbare nga aboro Central Equatoria I duna kumbaga sushukura aboro dunduko ina majara gobeyo gizogara gonga Salva Kiir timajara gobe gubanyi sako na fulani grogo chipopo nga Kalisto kimaja ko danya kuna nyaka sapagura gonga ga Central Equatoria ogwa borona gbunia ga bora potos kumbati taboro danya kuna fresh papa igini bako ku kambai I duare me zungeyo na kumbaga so azande wonsana ngodi ne manjirani na ninga South Sudanese nga monavro bidwe dunna yele tikini ndukumata nene ka jigiso yidula na ya bogura munafra wale gulenga mada Salva Kiir no japami apele
gudu dagba yo nga jire mo penga fale ma mini ka pekinare ngo timifro mini ka pekinare gusana mini ka fuechi nga da yo ngame neja pale aningaza netigana anikama ngamwa ogwa burudu zumbe yo le nyamo ogwa paya pekaino ogwa kumbaga boroko paidu ngodurani yo chidu watadu indu katachipeje jene mwanye shoyo ni a ministers why ke shoyo ni a honorable members awara why me no got nyamu gupana mangale neja pana manga tombro yore ogwatala gale ono ma chingide pogu audio na dunga borokino limo kanya deng aseleka fulanako ya wala onufunga atalaga fulani onufo bundu fulani ogwa pale guzogara unga Salva Kiir na fo bundu na mana fa aseleka amboro ine imo kinazand kina Salva Kiir du aninga azand anaida kashako kuye boleka ni president kino Salva Kiir na mbu warapuka kwa kija tongo kuloko kini ya tongo ndo ku Western Equatorial naimi azande kimi azande du meme azande no gombo kumbole kina ko du cheda ani bawarga bole fuko gbana kuragba mulengo gusana cheda mufunga ha fuchiro azande minere ko gusto woji dulere SPLM na hotel duni mvonyo ya asofura kini ya me amia danga gu zogara nga Umar Bashir te bamiko Umar Bashir nga dictator nga gu boro nara sagani musumo wa kiya me gu pauni biero musumo ne kina wada timonji chikimonji kinako dictator nga gu boro na yame guborona ndu yole ninandu andu sapia mangandu jeni bangilete oni imini iki imini kinako SPLM yame dictatorship duchi NCP na Umar Bashir amina sovra chipa democracy ye democracy ngaki no gupai boraida ha ono kinogo SPLM le duale me yame talimat munada ora maida ngate bono bolete da ni yani nada karni president egina Salva Kiir democracy na yame aboro SPLM odo dunaida ka ni a president woguna manga American aborokini yebabe kini yani dule ba ikini oke mutiamu jini pamara kamanga fa South Sudanese fa aboro ikini pegele mukini upanga jimo sankitata na kausa bogura kiame ogwa borona aida ka bawarga fale ni bazogo oni bawarga wale fu Samson Masia mizon chikini kandu chikini da kuchibangi sa borosa guledu yambanga democracy SPLM yame ya sovratipa bangri yo magonga ya sovratipa democracy yenyane meme amina borosa beja mia danize kingbeni kanyo unada kaduni rais endorsement of Salva Kiir as the sole presidential candidate ogwa borona sovura ikini frakia ikite yeko sungoli kiti ikini ali afugo kama okura paikia azande kinonyo duchada ani bawaraga fuyo ni gu bawaraga nikayel ulengo gusana he chaida mufu karaga paichi papaha naga mamuna akoro bakare tambaye gelenga mina afasa sana he kasakaro gwa pana mangafro gupa mina yamba limo SPLM mutinna Salva Kiir bomiko idu dungu acho kuzumbe tambahe mi baha kube meja ulia ba kumba ya mina nangara kaja ku chance breve Pagwe endorsement nga kunama kuzimbeyo
naga SPLM gulenga dunga tsenga ga party kashege candidate nga guni inebini nga fit pa ibara ga funi ni dunga president gune panga bupaisa duro gulenga dunga sanahe wa bagwana sanahe rogo national dialogue nga gune mangizinga abu south da no bweduko ya maka ngawe Salva Kiir Mayardit na Dr. Riek Machar ya dengan panga iru berero go siasa te tenga fukona jaga asal Sudanis no bweduko na dunga che kujuba wa Abraham adakuchpa nga hare hewa kasa panga Salva ya unaru berete watadu gi endorsement nga kunamanga kuzimbere kasdunga kasu swakura brocha na fu SPLM kasdunga bawarga ni kamanga mwe imbaro rujene SPLM ni kachi mungo yine iye na wrong candidate ya endorse ko wrong candidate Abraham akakodunduko ila kasmentenga seven style wani jawala na dangate ti Salva ni ke sin balinga race rogo pa kare party wa SPLM kwa bro brete Salva Kiir mina 2005 2006 kada kwa dunga president ga South Sudan Bihe ngagu reba nga beko watadu mana nga beko ako mwenye kwa na panga uguye unke kamanga ku mwenye France sende ngagu pale wa manga ate gwa nga burute gidore unkamanga ha Gurebo ngagu sisina bon gudu Salva Kiir go Kurisinga gagan president ga South Sudan kadakwan ana endorse ka arma yikuna manje fu South Sudan insen nga South Sudan ya ga kusayo sigudure one benga sigurwa durete na Debo bar na jaga 2010 bakosro yenga independence na governor ga wasin kotore so Salva Kiir na pali koyo watadu SPLM leadership na pali ngawe ngopa aburu wasin kotore mangere yana ga chimangi brevete ina ke make sure aburu wasin kotore do kai di Salva ki bawarga afko ke jawala ya dangat ne biete yina manji kurabawala kurabako ya nuna ya box ki make sure ngawe a leaders na ga Equatoria yo governor ga Eastern Equatoria Central Equatoria indu kuyembie yo kena azande SPLM members make sure nga idoke ye kujuba eswaka endorse Salva Kiir tiando sini donc ine ya donc panga azani bawarga fukura boroblet panga ga independent or other party ya dangat kan ide wala na dangate Louis Lobão ya dala ya dimbie yo kiro ga gania members nga party SPLM party iya kujuba make sure idoke ya kujuba spa ka endorse Salva Kiir banko iya mai nga kaya manga waya abo honi kan duete ngana members do juba ya arme aguye na ho ngudiyete bes ga akulesh ashin kila diyo sin ani ngudiye so me blanga na bro ablatni akwete ngana bro me go tanamanga
abamwe no dunduko but an zaka bin ran bere bananga ka kura party putge candidate ara me besi no kanga me nuzu bawa ganga hat salva nkesi salva ma fere South Sudan ki fere raninga South Sudanese ana tanga ne ran bere kwari ote so kind of salva being out for another president term is just a step back nga ana endorse ki na ko gan down for an chat kini an chick sende baga ana tinga break sen an ka ku duwe so pa kami kumba sipagu endorsement nga kunamanga kuzimbeya ni uri he national dialogue tiga mo kutenga very clear Salva Kiir na Riek Machar ana edanga yo brevete ajinubi no bwinko na zanete ajinubi no bwinko na dakutipa na governor ga Eastern Equatoria Central Equatoria yeke make sure ngame azande doke ye kind of zuko si ye fa abunga ya abunga United Salva abunga United Salva te nga zredu na kumba ani mesundu midani abu no free tan ka bagay wara ka choose ona bineti jebi tamba bakal tamba pa fugoro Samson Masia neka fura presentation kina beko video kin na bangre na sura kunuka manya kunuka fu tamba het paka kama gwe nane gipanga ga endorsement ile an bon hondo na poko panga ga endorsement te bata gipawa kana kupanga ga kore ngame at least kuraboro kieye kina within SPLM kuraboro kieye ngogu ni dunga fresh na different ideas kiji mbiti SPLM kindu party ki continue kan kumbata so gupanga hii ndozo kina Salva Kiir ka nane and then gupamina reka pete popo kupanga ga election ya wakana hangagu niebie nikamanga ngame kasadati jingi ngbalinji ima tunafura popo kupanga gu election honi kamanga chipopanga gupanga MPs wala commissioners of apare te so they will be only from governors to the president gulanga ku type nga election ya daga manga and then how will they do it one ngame the country is very vast and then chipaka transport wamina ino ni pemba ta generally mana chipapa election is a huge thing anjikonga ga election ya frana ima pass he but ogonjikonga ga hale anate nongo hote eja pare observers he hongo kuna yugo sign walenga election kama nga proper election kama ngate so when ya flex papa hangame katidanga tidati jingi ngbalinji ene kayamba MPs no boyo dunko kifukina mana fuyo indu kujubayo kini nduku parliament yo kanduka electiracy kinayo ki elect a governor kinayo and that is the end of election that's what they drive puts in they will not say but this is what yani ya discuss ngoro yo ndoku paya ya dakamanga bamko imeno panga manate imeno mwedo zinga abruna zinga koto yo chipapa SPLM bu hensoko yo hasoga ngame imonji general election ikinyame SPLM party may lose election and this is where they will just bury their heads kisidolio kusende be embarrassment ngaga ka fight for all these years and then to come and lose election so gurenga ku embarrassment yada ka kata hakusa nga ka mbwe yada nga kajnya kandala jihete oba pangame SPLM lose no yada nga ka bihete so chidungo go type go situation do aware nagi issue nga gamana so anafura chipopo apangame ogwapanga okay anaendozo aboro gezo karagonandunga wai and then ani bingo pia ha kuchikupa dule ga video le
I can't play it on the computer, but I can play work on Gumini play here go phone, just to give a clue of what is happening. And then and keep bigupanga me giboro ana indos nine geni zokara go gini hali apache manji energy ni hali apache ni kaye bele nane wakuna ino ni pel gini podu kwa adunga na rekbo beko kamanga haya na kuno kamanga hale metin. So the video le tulala. So giboro dunandule is a diplomat to Italy. That diplomat to Italy. So bako mongo du kwa behere kuna raka on the street. So ani biye duwane nga tin kupanganga guboro ana indini ana indo dini ka janka na bang kaza kala bore. So gulenga kupambata video le jigi pon na ka play kuraha. Ngogo. So kidura. Mata kore kwandi. Wada badana bitike. Atakore. Cheka. Wada buge. Keep it cool, Wendy. Everything will be all right. And whether I be sure deputy again. Easy. Take it easy, brother. Yep. So tabane gukura gwa video le gukura kana ho ngo kwa fura rogoyo gukura kana ho but I think kama ngame kura fura mukina ye manje rogoyo guboro ya na manje he ni garbu link nanja the original link ngaga ha, so you can't play it. So Sidunga situation do tini Giborolenga a diplomat. I don't know if he was a deputy ambassador, watado ambassador dungako or secretary wala gini boro dungako, but he's a diplomat of South Sudan to Italy. Gupare namanga on the street nga Garom or somewhere there. So Sidunga situation chata ani ngare kurogoyo ke biengame nyamo gani lingala tina ndo nzuzu wenengai watatu chandunga wenengai te bomko ogwapa yape fulani ina manga mindset kuliranio ani believe kupanga jene pesi hedo ono tini bubuli he watatu jene gigiri hedo ono tini bubuli koho. So gulengo ogwapa ya mangarani nani kini pecha pa fulani ni zundurani na wena fuko ngame ani biengame wena podu ni kamanga wat japadu le ni kamanga no wena pa hone kamanga te sangame Yi transition government ile undo organization kina hono undo na uliamana chipa ka songo da until gule boyar gisenga ga election and gile gole kataka ndo kasisa gule ngati gu transition government ile maburuwa because tinika expire ani abese ni general term the transition government will expire and then Salva Kiir will expire, Riek will expire, everyone will expire ngo kupadu ho na miada kape. And then what's in Kamangani would do then who is going to lead the country? So now this is where it comes to Guhenga and the constitution nga garingara. Because Gupane no hoyanga gu crisis nika bari chigure bonga harengame. Transition government mandwa already expire without election, without anything, and then nobody is president, nobody is who and who, everyone is expired. So that's how transition amanga sunje. But before it expires, then there must be an election. Election, nobody knows. IMF Maka, World Bank Makaka for South Sudan, simply because they have gone over the limiting Abape. Abape Kulionga come, Aguapanone. So Chilimina Pepatini Mina Jusina Kura politician in Game. It is sometimes good for South Sudan declare bankruptcy. Inanga advantage kina rogoyo na disadvantage kina rogoyo. So go advantage do rogoyo ngegine. Advantage rogoyo ngame omonaka declare bankruptcy ni. Alingara kana alingara na kana ho nika stop gu bape ya da bero nika stop for a certain period of time. Oguyo kana ho ki
ki ripigu ba pere ko sai ki yan kalash wona ma declare bankruptcy, then you don't pay us money. Gulengo go advantage on ke bihe. Good disadvantage ki do hongame, some financial transactions will not happen, and then inanga onajanga bapete for a certain period of time, either from 1 to 5 years or even up to 10 years. Onajanga bape be World Bank ite, so on your own. And then, but the good thing, the other good part inga gahangame karingara dunga more stable. And then I invest as kituna ka yero ko ringara ke ka invest yo. Then chidunika sustain economy at that time until gu inanga gu period nga bankruptcy le chikita datini. Then ikini rucha awere ka facility gu financial institution ikini rucha ka facilitate to panga ga transaction o pare na bodu nduko kalas. So gure bonga hare pake na honi kama ngame restriction kinaone kama ngame wa lingara na ma declare bankruptcy. There will be no transaction ngame munka transfer mananga 300,000 from South Sudan to Uganda over henika stop na baha. There is no issue nika do ngame boro bari na mana na mangunga briefcase as a diplomat ka go ka fly ku Europe or ko America ko Australia na mana wo in bulk wo over henena badun ko nika stop. So chidungo gwa panamanga, and then kinagani lingara zatu na gwa burunga gani a politician nene I destroy gani lingara no gupangame buruna tezio mana watadu kumana mozio instead move bank here in the banking ga South Sudan you are banking it manatumba na botun go kienan gumana nga $400,000. Just let's talk about $400,000. Kamujihe muku ni mwehe robo banking ga South Sudan. Do you know how many people nika borogu manane ka reinvest back to the local economy? So many people, because mine kando kiba borrow 10,000, bogora kindo aji 20,000, eneri kindo aji 50,000. So you are talking about 400,000. Gumana ogwahemia mangali gu 10,000 mina borrow hole. I will be able to employ 5 people. Bogora kidunga able to employ 15 people. Eneri ki employ 20 people. So you are regenerating the money. Kini manji in a profit. Kini bank kini manji profit. Everyone benefits out of it. But anikita anataro go gumanane kando ka bank hero ko ringara and do not drive Ghana economy into a bankruptcy go hedu. So chidungo guri pamena daka ade kutini. So I know animando anenga beyond and then animaja dungwa apa, but I think me jigise kwana. Yeah, gupa masya na gumbare na stressing me endorsing Salva Kiir president is the wrong decision of the SPLM. It's a wrong decision as SPLM amanga. Bambiko Salva Kiir imma bagani ingab sende. Kama ba pe go be China be the Emirates and World Bank Japan. Gwamma yaro go ni ba pe nuko ginhe yemungenani. Chuo sumba wali. Murina ba pe kulirani. And Salva nika eka continue kindi na roga ba pe kulirani bele kindi. Ana kaga sagmana kef iya amnamba kadajana namba kadajana na kuyeyo bo Equatoria nga bread basket nga South Sudan keni mukajana koyo papa nga chichinjari go ku capital jubano pa na self sustainability anyenga anikena ni Uganda yo from the neighboring countries here. Kini bakriya na abo sopo bino kini ka tindarigo how ka narigo beside sigidura anhini ave anendros kana ko bebe tidu sende Grenga ana instead ana endo zukuro rungo yes ana endo tidan nagumba haki mabia fugane abonga ga western Equatoria onze kubangiron nimwena nga aninga ga borona jaro pae an managing panamungun wana da kuti pai ana mamanga ha ski gu pai fu zagino na bodin ko and especially for South Sudanese ji pai nga ga warga mi mani tunga bawar ga honi kamangate but mi na fra bru context nga ka bawar ga mangi so ani ga ko go dungo it is a wrong choice SPLM na manje ke na Salva bre ka ndro Salva bre no gipa endorsement ana frach papa hare
gupacha da ani ngame gini hedu da gupacha ninga ka indozu kina Salva Kiir. It is because ogwapa ya mangaha ya achieve he sangame ge ajaze njere ge plana dungame idwe ke paraka vuru South Sudan ngaki paraka every single village kwa bagitio wala kwa mabenjeyo nze njedo ke ni duyo. And how do they do it? Inaka cause conflict vulu the entire aborokita migration kita bari none kini gundu konone kini ndu konone ono bi wuli na ha kol mayan yani ya da go pang chininga ga drainage chi na ga river Nile ya bombi ko gupangame chinika stop flooding and then ogwaporo ya da imufu ku equatorial yo move ngote so ya mbuhe bombi ko gupangame plan dunga ha ina da gupangame flood ye wo gudulele and then ogwaporo flood ne ki displace yo le ikidi yo hon kuti according to him kindu na yakindu kuskoyrogo no man's land nga gine guba gumbo adunga era hatiniya and then iki create a new city iki tunakavunga ki manjiwa anabi nimule ya awelele. So nimule awelele is taken by them, they control the border and everything kinogubanga sapa wana ana afrachi papa ni gorogo chiduna manga upama maseme katanga fora katate olengo dunga ha but gwana ana idanga jinu binge musikina nani ga jinu abonu kona de development ka development do bro na kaya kanzenge dunga tambro yo wata dunzara yo wata do go bile yete bro ni ka stop inte boko abona ka wena ga even gwanzenge oni ka sapaya nga iyate wa yar ka roge banga but there's no development ne kef ana industries industry na creating employment. For example, ana depend entirely on oil. Car refinery do berani, car refining oil, and kiduna enough gas berani, diesel berani, and then to create employment for abo. The bioproducts naga oil, sinundra ni rogubunga pa, ambakra jene, kamanga kura herogoyo, chuali. Gani ingara kuru kanuna cement factory berani ka produce cement for constructions kanuna ina berani ga this iron ina manga ina mebo budane iron ore kana berani kana manga Japan ko kinene chuori ana bro mana nga godurguwa gumana chuori gwa heka nga gumana na bro kamange dule chuori. And yeah, gumba ma pelenga kana boro 100%. Ani jinga kiapa kusigiringara dulenga Rwanda. Wa genocide manjirogo 1994. Gini bomba to poye manjihe. Reise ye ngame guhedu hon ya enga very serious nga reconciliation. Ka united ngala ka reconcile aboro kina na madunga bita even sisiran. Wapana manga tombro yo wapana manga rena bodun ko it all happened here and then gana amatunga even worse yaninga within 100 days 1 million people kipi. This is so terrible and the race yeki kamanga gini hengo guboro race cheduna bena na nyemuri ngararo boni na nyemu aboro nyemu gani aboro gwe kamanga nga ke ka reconcile the whole country. And then himo yipanga me henga munga tunga renga jane wala tunga renga jane te ringa ane but the good thing ngame bangi sarutani sa ya pe vuru ngara dole bangi sarutani sa and then abrokini kado arme guru dware ni dware me ijine na manga sunje na tunga te within the entire country gili sorago gili sorago nga onazinga sa sito yuso kanduka ka gili sorago ka darago ka rogo ka gili so jene buliko ka mubingo kisi bangili janete so ejahanina bodun ko neye begu pangame good leadership wale ngame imanji gupaya wale ngame gupanga ga investment apaka na ho ya manga ya restriction because apaka na ha wale ngame a Chinese nete bongo iduduna ga ya mana ine yake kingara bananga guy kidwa kina ga ya bambu kimanji kiyena kiza kya factory kitaruga borokana China ani gilingarale ama restrict nga ya dangate muneye ke kama nga investment eda
50% nga gamu, 50% fugiri ngarare. In terms of employment, in terms of benefits nga gaha. So mo yenga yeyo nga na gama panga ke kamunga gupamye be ku kurogani lingara yani nika drain lingara belinga very significant borone na ganya investment ki man ki dori ka hotel ogwamana ni na ba mukuta emori invest back in the country munata chinda yo kini dunani kurokura lingara gupale kati mwengo note. And these are the things ngogu yani anazo ke BAB ngame gu leadership nga ga SPLM ne Salva Kiir ni kama ngahanike nazare date and aboroka na chi ndukonga gige aboronga gen council eduna gige master plan nga giyanya amina de rule South Sudan for 200 years ile. And then it is only Salva Kiir na awuli kanga paya ilembe yo kamongo gwa pare chi woroko because now mobia ngame inga well equipped to protect ko but because in he ka kuraboro ke yeke ka jaha nini ka gairo apa na bodundu ko go ya plan ne ya chivunga hate hone ka mangate tudumo bi padu na mangale. And then anikini mana afani anaka indozo kino gwa rungole bere kumbatayo and then more rungoni kaye and then kalash. So I can remember chigurebo ana durukuti bubanya fulani me guhedu hongame benon bi and then ngbe. So hona hadware ningame iyo sungwa hachogware bonanja hari chigu benon bi nanja hari kini piju pangan bi ni kangbangba iyo sungu fun ya hawo kikpiki and then kwa ambida na kyoku kinyame gumben bi wa bena paha maybe aninike bihe ani dunando ale kurare bana go pika hehonga bonyana ka biete ani kitna ka pea fo go wirani go yodu kinzinga maybe inike bihe inike bigum bombi go ana roso musumo go ana pengame ka gani bingbana me minika mangawale gipare ka mangawale gipana ka mangawale so tidunga ngo gipadu lele. So it's a very wrong decision nga indozo kina Salva Kiir balewe kina gukuro rungo balewe kina gukuro apa bar gupabale yemi ke biero go ngame e jaboro na munga japare they have no choice yani choice ngo ke ngo ke manje ane amasala ka sudunga muna hold position within the government ikini akono me gipare na mangare whether you like it or not you have to do it bongo kama manga haya enikanya ayo ngamo watado opposition ngamo kutinite baro kigana ikike tiga nzame ambaro. So sometimes this situation na manga aboramanga bongo gupayini mihengame Japana mare nyomu government makura roga boro yo wamuni yeke kosungo dagba boro ngini peki goni wena paya pesa ni wena pae tikita da wale ngame onilimi kurogo politics yo nyomu rago kibata kacha boro aboro kibata kana boyenga go wana wada ka jangate because fiya kana rogo ngame wono kana ka fura wale wa boro du patro na jaha inikanya filani nduka manga wale ikiziro ni kine PPH. So poezio boroyo chipapa gupanga mo opposing government nga very quick ono kasidwa nga pamanji ino zande tomboro watadu ino bare none chipapa kejioni kati mwengote you see. So yantino yugo for ngame gini picture tunzo anando rogoyo hodwe ninga insecurity rogoyo ngala abroad begbena pado na mangale mo bingo government iki investigate he ki eno ja borore ko yugo full lingara ngame ajaburu na manyi padu lele I dule imozio yo ki boyo ku bongo kisoyo rame gu bana pongo bu yamanji here iyo yugo ngo hote. So upamera ka PFO SPLM ngame bukale yo yugo hore bangiri abora konga kunte upamera ka PFO ayo ngame bukale yo yugo hore ye bangiri abora konga tenete bombi ko jini he bon honi ko to sungo wale kini ni kupangame ayo ne imiwuli nina government ne imiwuli nani kini bari bari ka jawara ga kanuka bafu kina jabole ngulengo unikana nika manga ka borobora ka nga wolenge ki aburu moyino hongame kine ja party political party le na manga ja padu lele kitata ulinzo gani konone kini ten ulinzo gani konone sidu ngame usigon usumu none wa manga gipatu le filani dio wo moyine no nga filani nanuka manga pagine duma apenga ma yenga tinikie kizu chengame modugo gurukuro kie kizane kimonjo gwa pare. So sana hedungani but anyway so kwa masana kumba mileka konkulu jimi kutini wa kidulenga fu IOA vere bwanika daniga ga endorsement izi kibangri ke yengona ka endorsement reakia
only in those grabber kia. Jinubina makadun kunga yadanga salvate yadanga reactor of national dialogue. So chugone be ogoni nikadani only grabber kia ananga reakia. What's Now no choice. Now for spelling me IG on mamanga wrong choice. Wrong choice nga kaya na salva breve. Yam kina salva sanan jaya yang rabor rogo SPLM kurabro yote ko ama ferani. So on mama wrong choice. So on you think again. On kaya goni on sungu and mafra froni girenga feelings nga brana mafroni kazunga on ino ngote on ini tamba. Yeah. Now for a point ni bakusono ni perogo audio. Wakana umbato kupamina pemba tano ngame ejaburo ya point yole anga ina point yo based on kupanga ga knowledge watadu giboro nike kama nga paete. Kura boro ani ya masala no AMP skina hoya yeye nenyo. Ina manipulate wakana umbato kupabagura na pengame ine pese na waraga chame ina duty or tadu a warga do ina sign he oni ka sign gare onu moy nga gin sikiri warga do ma sign hete so bomiko wo moy nga ga sunya as MP ngame ga sunya do rere kay no gupangame ka debate bill for the second or third time in a parliament tipaka janka na bolo rengo gin podu gin jaja rengo do gigi pamune na nene gupare kati maingo yote ine bes na warga kya oni jipatu rere adaigi kutino on gitumbaka na beroni ay oguroni ay danga kutinia monakano waka ya mai danga kutinite indu kagin gidaro yuluza so ina yamba ine SPLM caucus meeting ye ngo ya manga hate bari gu purpose ye no yo tiningame ka direct yo ngame nda wele dina manga gipare atika wori moy no gupanga ina mislead rota bana koragba on paine kan nganiyo ikinia kinogoni MP na sign kinogoni MP na manjore kinogoni MP gurengo go implication ni ke bana koragba. Yeah, ina yamba SPLM caucus meeting nga wapaila ni kala ikniombroni nga SPLM caucus kinwoni roli ngawe gipare do nikamanga iya boro kan kusin so abangira abohigo nga America representative azande bakal tambwa woni jigoni legbo kajjo gwa pai ani pekehe kona ajanga rengo ngazende rengo LTS aneya ona janga rengo bolero kurabat ukurangba tunga na imishili chiyo kabigu panga lingaranga South Sudani na nzemerogo hoyabaga ginzemenine mana haye ina paraka mana kina matara gukulana tandu kwa rais yo kulandu kwa vice president yo kulani ndu kwa gu general yo dunaume kina azoro gimana iya bagura muna yawa ina paraka mana matara yo yo do benga ga South Sudan ni watari minister ga finance ni mana zamenne ye kidda matara ye kiparaka kinai mina na mana ne sikini ko bank yote aska ya magana bank ko matara yo go gukumba yene jipare kudu aiko tere na dumuna jiare na yake na kodu ini zogarago mana zamenne ye ikini paraka ha awale ya paraka matara jubaya ke shakina ko guyape ini ka paraka ha kina Dubai gupa mamanga mbatano ngame minister mana mainga kina matara yo mana ye kitanda kina matara yo boroki gbari kina nonga boroki gbari na kina gani ajesi general kindo atumba mana ochaka chata dani kini tumba hakini gana ni somewhere and then jipale iki okoho ye denga ka pehete bomiko gupangame katikuru tena ka donga so embarrassing so gupa da muini hengame gumana ya spend here in the office of the president is bigger than twice
then there's inanga actually inanga budget nga the entire country nga South Sudan twice. So much of the money nga galingara is just going to the office of the president. Wow. So gwapanga mana ndukorogo inanga civil servant gukura ministry so gwapari ko upanga mechina dafa boro gupara katimengo yote. So mana wakana there's no need central bank barani watado any kind of banks. Unko amana lock bank yeah. Gupana manga ngame one of the issues na manga ngame South Sudan is in sanction. And then financial sanction, transactions, transaction, big transactions, it can't happen. So, ogwahedungame masalan iboginzeme mana neye watado IMF ni fumana nga mana fuka ni fumana nga mana South Sudan boromana. South Sudan has this addiction ngame apa na manga kinarogo cash. Apa neye kinarogo cash yo, you know, kinarogo cash. And then this cash you have to carry the cash from point A to point B, and then this is how the money comes into the country, and then money laundering. This is a money laundering. No. South Sudan is playing a money laundering, transactions. Wow. So the record of everything because on through bank na record of then there's a proper process. South Sudan the IMF, and then the IMF can demand edit or auditing into the spending. So tell me a big issue for South Sudan, and then they have to bring expert kamanga kura financial inanga adapts to pangame timmy to go inanga go data ya ina IMF aida bamko ya mafugu bambatapa condition ya fo ngame amena foma foro nga monga enere, but we need the record of where the money went to mudaka mu yugo elinga gimana ma spend on you see. So they have to manufacture some stories who have as a record data for IMF pangame kabari gupangame bana kuraba ka South Sudan sana chipapamana ya kanga na ni tebabuko ya mafu ina bare IMF moino gupare ikini shimbia. So chimobu patching ngame time ya boro ya daka boro mana they need a lot of inanga security chipapaha, and then na inanga in the first quarter go borrowing ile they need the first record ngaga data ngagi bambata mana andu wale 5 million andu konon 10 million andu konon. So that's how they divided the South Sudan each time they borrow money. But wale ngame so mana honi ka yete Saudi Arabia maka Sudan ya maka ngame ka indukano ka borrow mana be Saudi Arabia, they will stop the pipeline, which will bring another disaster for South Sudan. Last few weeks ago. Wow. Bakare tambwa he azande ogwani pembata kona janga lengo LTS ania baho bolon ka jalengo rogoyot ogwa sasana ya na afuhe gukura ngbatunga ngaga wulia woro kina o ya sana he na itali kina jine ina yawa itali jine ni baha ngame wanya no rungo ana pidoron kina baba waraga yo bono nika joron ba menga kama banga waraga fugi bore ya inika no kina monika ndu kurogo guli bombwele ni sana garo kuchogwa emisili no gorungo mandrogo muhimo ngupacha da mmonje gupaina ndwale me zumbe yole wote mangi albakiri kini yena a state biata bawe no we gukuraha bawe na libwa ora baina sabanadu fuki na tungako chugusale anad no Budwe state gani governor nanje Budwe state honorable Badabu kukindu kuzumbe yokiame
Aborobudwe state na ngbara go ye yome 32 states ami aida na amine do wakurabali. Ona na akidanga court. Mungaza na jana ne ogwaburu jibaye ma akidango yotono ye yome ani dukijiyo aboro azana na dakine jiborod. Ani pekehe kimbuhe Wamana na da kumbogo ani pepe chanu kadunga me ginedu ana penga tine azande ginrogo jipale ya ogwaboni kalu ibawarga fuyo idi yeni abazogo yanjange wogo enere ni pele national dialogue asa Sudanese ana dukine de gbogbo abol ya daku panga jabrodu wele yeno zogara gote ye zogara gonga kine yene ji na imaboro ya danga iru belebe ibawara gafiot kani bawara gaf kine jabore gudulenga anaido aira keletu aboro lingara na avra pepai ijogo na pe kinogo need wana ida dule almuhim Masia ina screenshot kino minere ka jigisona ga minister. Okay. Minister of Finance. Chiho awra chonte. Just a minute. Japan andule. Ogwa boroma ngasunye vurusa Sudani onumeno yo tumongoronte. Ukura boroma ndwa ole chipa jiwilibwa. Goni dunga nga jiwilibwa. Aborogudunho 36 divided by 12 ngaka 3. A diplomat gionara chi na yonga cheterambuliyole. Keni ame mi romuyo. Kemi makura wale kanu kanjera chi jiterambuliyoni ni wali ambassador makanya chiko kapi karayo. Gana biata yo Guboronga Salva Kiir abona dumuna chiale medwaza ndegbe kanyame kina kosa ini zogarako kwa tumongo a diplomats kwa Gana biatat ikini ya kudu wala se ogwapana mga furusa Sudani tina emisa bora emisa gira wale inane dole Wanya bora rungo chibelete. Mwage mibiama nadu aywa. Minada kajide jihane. Chipo oni jihe. Woni ka jiha oni kisha. Oni kendo si Salva Kiir wazande. Wamiko kuini zogarago. Gu minister nga finance na dumbata. Kunanyame. Ya mabaka nzemenga ga South Sudani la kadi 2027. Salva Kiir kini shinga dana ya kukushigusirire kukini doko mbasum yekusai. Giko che ono ebiko kukole kumanji vene pango gungbo bole kisushi. Oni ongo kaje kuna manji. Limoko jibole nga minister nga foreign affairs. Yame is starting from 2019. Our ambassadors and all our mission staffs were only paid 3 months a year. So they have 9 areas of 9 months not paid until today. Azande, nyogugana njewe kuchi bawe na alipwa. Yo tumo gani a diplomat singe juwi biata. Barabiata 3 times a year. So I don't know if it was a monthly payment or that weekly. It's monthly. Wemiko inyame 9 months 9 areas. Wemiko ino tumoyonga na jibidunuko. So ke chidunga ye tumoyo barabiata kukia neme 9 areas dukoyo. Nada kanya out of 12. Yo tumoyonga jibibiata jibili bwakinji yeto tumongo ye.
ana franga chipa uwe kuchina boru na biatate ana fra chipa 2019 gu president yanya kuini zogarako kudu onaja pagako zogarako gulenga yala andu kurogo 2020 in 2020 they were paid only once a year, so they have areas of 11 months. 2020 uwe kuchino boru azande Salva Kiir na gako zogarago otumo a diplomati jiwiguasa 2020 tinaide itumo yonga jiwibawe na sakinti 2021 they were paid by the former Minister of Finance. Tambo Infumbali. Yamegu Minister anga Finance na do. Kwa motumo Ghana nanja 2021 na abodunuko. Kwa mamanga venesunje kakuso gugile lego koi. Kwa nyawa da kaduwa okurai reji nidute. Gulenga 2021. Oni onkaja 2022. In 2022, they have areas of 3 months. Nada kanya 9 months kinjiko yeto tumongo yoyi. 2023 na dukuragbari. Yame they have areas of 8 months. And so itumo yo gugononga jibi biam. Jibi biswe bachi biata kinji chede itumo. Yeah, Gigana in this year they already have areas of 5 months. So in total they have not been paid for 35 months. Yeah, me Gigana 2024 and yeah, olero go share kamsa. Yeah, me 2024 imamanga jibi biswe yo tumongo yote. Kwa kamo adie dunu gotona rogo 2019. Uwe kuchi irana biama kwa wale nyame tinede itumo a diplomats chipa ngaga mahia ngaga gana biata gadazo garago ga Salva Kiir guko aikotoria duazane de gbeyo na ndwale mekini yame bono bole ni zo garago wa kinakoche de bawara azande onigini yale ngodu yape gulengo karga pakina monika karagaha oguyo duzumbeyo ina fraku baro watadu ina mange ge ya pakina yene pach papaha ani ekape fronu baiga ngogu ba dulengo pairogo bakale tamba anara kajigiso na narukumbatayo jigishe franu na fugo liho okay. Mukifu gani tambwa fuli walini mbugali ya paike ka songo de jipare tambwa uli bakumba nere wanda kajinga ngotu tubiso mimwe nonga rago ni dukinjiko ene bichimo ono kango gunyoma zande duchiro cha dulele Samson Masia rogo gako ongoda kakuna njimbalo na bude monapolo ono kama gunyoma zande duchiko wogwa zanda nyame uli bakumane na dunga kino bombu muno ni bite bombu muno yine bi rogoli ngara zandele ogwa borodu na maingo yotini ogwa borodu na mvueli yoyo ogwa borana yembo yonga arukumbata chede na pelengo fulani igudumuna chiale mkujibale ka well wale aneka yawa ina pelengo ani gikino kupaya pe rengo du ya penga borobolete ma go fugoni ndo na penga oni gigoni a leaders oni lisigoni a leaders so ka manga borogi pare so go kondo pandung budung dangbar kuliah maybe ge paik nang budio ini beskin dua haka dangbar kuliah aboro Kenya wo dudu zogarago guboro ye mbaninga rukumbatayo
Kenya wodudu ningame mute bijile biwele mukini manjitro wo Kenya muna pelengo. Ma mizat meda ka do nearly that. Where Yemika be anangame. I think Aboromatna ka deny your identity. Clearly, Bumko Pamangra Mangagba, me and Dubaku Batayo. Mikini Bia Kura Sudanese in a para bevenenga, Mikinia Salam Aleikum, Rogarabio. And then, so Kingare Kanamba Bungidio Kalas. But, Gurekini Yashako. And then, in Duberekin to Kanukari Mokorokora supermarket, Mikin Kini. And then Mikindo Alekini Benyo, Berewe, in a Pekekine Gipanga Ginidule. So, and then on Dumia Nika no Pangwai Drapor I deny gay identity. And then Kini Koraborokin Casana Kun and Game, Bukumbare Kun, Dodungo Bore Kun, Noke, Nonga, a Sudanese Dungan. So, Bukurekini Amon on the Goni Para, Bitigango, Nazaka Para, Dokanyame, Gilikoski Podo. So, the sense of ina, and then a Borone Yakuro Giling Garare, Borone de Kayaka, ki isolated, Sininga near the Kanara Kakuraboro Iningo Boreninga, Uniduanga, South Sudanese here. So, this is the level of Chadatiningame, Modu, Oguapaga, Guapanamanga, Burugani Lingara, Macha affectable, Macha Chamanga, Borongame, Tisa, Chisokupaya, Welengame, Wana Fronon, Aboromatnaka abandoned South Sudan. People are buying lands here, people are building a bunglia magotu pangame in a keeping identity based in that just in case. But when Eduardo Hongare ngame aboromatnaka can lose hope logoge lingarayo, and then they are now looking into East Africa. Ngoku padwado beking of manja. And then the other thing in ngame kamudwado no ulijana bromo biga ulimana bi. And then it's pokupanga kadno hope ngame ogude sumbu koro yaki ulikipayo when ulikapayote. Even Uganda mada or when we capable Uganda walk panani dumbatano te so aboromat neke ye kono Gani Williams and the Kinane or no innocent kura city do about 2 hours drive. So Tidungo level low yani another thing aboromat tunaka deny gay identity just because yadangaka in a ogwe of abroad and any Inazaka papa nga goni racing in the score the barboard or guapa. So Tidungo level do abora catio na ninga gumani manja paduyo. Tina sorong amuka bobe. What do it? Dahon Anika Bitrani ni Berebe, me Duninja Gumeno ni Batum Shigambari na Pangbanga. Bapelengo. Ni ye ane pelengo na ja kumba one biode matafu bonjiro ni go kumba hon mba sushi ulizandet ogwa do ngo ninga de mina pekina lengo front a kumba na panga mi mata mi biodo gude yongba sushi ulizandet ani rogo ditirani da hanike bitirani ni belewe bye bye. Okay.